she boxes him. Joso no ebi call boxes no mu e kan ano no heat asan count and na o hwe baby out testicles no wo no line bi da house akosi boss na ase akosi o anus no bomo de atwitwi ho eno betimi atwitwi okoto abetimi atwitwi menjina ho ntwi okay koto squat te say the my squat that is it o shwano le oju gu hunsemu a untimi ntwi ase untimi ntwi but okoto a obenya access ba be ma ne de ogina ho a na oja tu hunsem na otwitwi ano no otwitwi ho yi because shaft na e wo ho no eno so e carry fi na pese e ma obi je bi o ma obi je no asama testicle sucking efin kwa na ekọ ba de num yare nkwa nti ye di ehuni e na afa emema no boxes no me pa cho o de o hye ni de a sesa obi hye ne de na wotwe mienu eno ana oje da na o se uyi mframa gum mframa no so uyi mframa no gum a particles ni na be gu hwo aho na jinem adechi a wasa fa de se atare na oji kokro enti obekokro ma ba obeku ejuma ba no na sent na egusu ye den ejina ho trouser ba ko no wa hye the same trouser hit nsu jinem na obefie na esiko dware a o se na manko bebi antimi dware usu fiabonten na eba se na hit abai obi kwa se dware bebra onya body erosion o hero dide so enti ye kan ina ni na kosi se o ya single no how were you coaching your life okay now I mean kind bible quotation you na yen call ba so or say Song of Solomon chapter 4 verse 11 or say your lips drop sweetness as the honey comb my bride and milk and honey are under thy tongue oba asem no kan no milk ni honey e wo ba chekrema se won so aye kofi wa no ntwitwi wo se e honye inti ebede na yenya milk no honey no inti debe bia no yese be ma mpekesi no ba wo ba no ndi hu ni inti no kunu kwa mpese obede obefi wa no so is a try won so be ma no so saa ye ke obi onu ma 3 days odwitwi ne se odidi saa na gugum inti da obeka so odwitwi ne se no ese nso so odwitwi a within 1 minute we wie because toothpaste no enema wo mu a ema na enum be den be hwam owi a na oje toffee so aye den atu de hyehyɛ ni bi na okɔ no atu na enum na okɔ na wakwa akodi eduane yesu eduane udi ejina wenum spices ahodu na oje je ni gala ni na ma den asa egum we di ni na bi uwie so a wa hwe bi aka ho na wa hye bi aka ho na wa be fie o ba ya ombrashe onye hwe emba ni bi bre ena mbema no so bi bre etrinwi bosome 6 months ye yiye bosome se na eti aneti 6 months eguetri so kata na ekum we yo meba Reverend Larry Kane meba na wato ane nkomo no so na me nko ba ya brefo ho na me ne no ensan entwa ene ahunidie nkomo na enra bode tuma ye se mo nkasa fa ahunidie ho no ene nde ye se ye church ye gina ye se akoma mu sam dwumedie die nyame enim no kranie ye kyradie se wo ye obi a wotie ye pa na wo hwe ye pa de obo se not a single day ye be ye show ni be wi a won fa bibi embo kotodwom ya nkasa kra na ye hye program na ye de beba ne be wi ni wo se ye tosni wo baby oba time na Reverend Esha ase akasa no Tuesday na and Wednesday na ye no hye dwumedie yase no o ma ye tips bi ye ni sa wo call ye nua ba Empress program no so sign ekwokyere ye ahwenie no mama mfa emra ho kakra because ye de siesie ye ho nanso ye nim se senya ye si ye no no esan ma enka eba ye ho pa obi wo ho ana onim enti cheye ne ho ne kakra because Reverend your boss so but cheye ne ho ne kakra for the benefit of oma nyawo anhwe wo Empress McBrown show no so no na yensua ho na de ne kakra ye ba ne ase aba ema no ya ho ne die fie sese ye ka body ne nko a o ye nya nwura demo kra nti ma ye ho no encheche yi kakra
Ujana maneko ana ofa nechi oh say that because we want more catch na of say why ya no we did not tell because a sensitive area and obi so on more no on tese ebon so what I say okay but many obi di nkomo or going to health firm na o catch me say oba ebu ni sa o ye the nurses na no we are once 3 days interval bi wo ho normally eya na embema no entumi ma omo ntwen o say ya nsuo bi efifiri mba no ho ebi wo no ma ebon o say sometimes say oni oba hia at that period na eya na ebon no to so I don't know how true is it but ema sometimes ni eyi scent okay inti ne nema bi wo ho no ma eya wo say ye nkyere inti ye nim but my memfa we so to aso biblically wo hu nyame enema ewo wiase ekoso yina ne o bible mu oba we ni ose wano meka your lips and then your mouth and then your breast ni na bible mu oba yes mema mu de enim na ye na say your boy ya say ye gine we mo de style bi enim style bi enim nyame to ne bo ase enwene ma I see so what I say inti be ma di bibi ka no ho a onhu na ho first say no oba di be den o say embassy eyelashes bible ka ho ase o say your eyes behind your veil are doves o wa no ma dove say na ni tie sana bible describe your baby inti de bi oba person ni e den efe o person na no eye soft e shine for kissing inti no oba na no ye dry no kofi na no no de no na take my den afa na no eye bibia it's in booming inti oba na enumbo na ebia normally wo no oyire wo ho na bia kofi na no anopa na ebia na enumbo on person oba den obeba otwetwe no ho because women are omo be oba ba udem na scent obetumi aka che scent ye den e wo udem emema center ye high ni yakọ oba ho a no sent wo no and I said na ye can o say sister no nenum we send by entise oba de okay oh and bible also can be o say oba garment emu ohwam o say me try bible and America o say oba nti oba ben wo na unni obi wo no ma be mas me lines are it's a turn on nice perfume body splash be ma di it's a turn on into no ye ka say na ma we nyina no nyina free o single life no how are you cultured yourself akwa to say ethics okay into no normally mbema mo mfa nche ba meka mbema bibre edware nyume mo twitwe won se 87.9 Kumasi na no pa no kro mo twitwi mpo ana o say mbema nso bibre wono ma obi wono obeka say omi nko be manko be bia nche no na wakọ wohoro no ho dware okay masapo enka mo body ni semra enka mo body ni twitwi ho ana afa obema na eda we nim no fatu nsem no twitwi ho so fun pacho kan bi mam obema na eda da wo etim no me se fatu nsem onsa yemsi na fa sapo ne den because che wo ho sa che na ase no efi sa che no round no si efi tumi e den e ko bema na no eche atene e wo ho esi ate aha twitwi ho okay because what you saw the whole day she boxes him just no ebi ko boxes no mu e kan ano no yemamo aha enne ewie so edeba Akoma 87.9 eye Akoma mu nsam dwumadie enne so adom yen na wotwe ahyase yede dwumadie yede ebremu beebi a wo bia wo hwe ye enne nkomo na eba no ebusuamu nsam tore bia ya na ebusuamu nsam ya papa but ye behwie no na ye nyina ye hu beebi a yede emua no yede ebefa senya da mo ebua ye no
na ye de dwumedie bra mu mpom timi ma ye direction se mu yese ya akebe bo na gidi se nenso ye bewie no na maboa ye ama bebia penchen wo bebia ska bia kodi do maboa ye ama yensa aka ne nyina medin Eddie Beaches Fioga bra obetimi afre me Aunty Bea me ne maboafo na nenso ye de dwumedie ye de ebrem enne 24th of February 2025 enra obisi ai se 2025 yi wo dwane wo dwane ai wo dwane irade edi yen ebetwa ne fe ewo asomdwe emu akoma musem dwumedie eba so adwuada kopim efiade bia 1240 ekopim se no miensa ebebo yesua bibia bi ye kan nsem ni nyina bi me se yen de yenye ene se yegu aware de bigda ye de yengu aware na mmom ye hwehwe esiesie ema asomdwe eba fie ntenenso ye nim se busua mu nsem ne bewie no na asomdwe aba fie na ye motivation na ye de tu ye nyina ye hofo na watwe mu ene se don't pay good with evil. Don't pay good with evil. Se obi ahwe nyame ani mu pa na waye o papa na wode bone etia nipa kro ne ka me kai se ye yesa na ye nyini na ye wonwum bi a ye to ana se obi koma obi pa na obi na afi se ne bakra na bodanfo no se bio e de pa no ne koma no na afi wo hu se bone na oyeye no e na ewie ni sa enne nipa bebre eye nipa papa ye bewie no ne de bone e na ye de da wo mase na watwi ye kasa ho ye futu a ye di ma ye nyina ye ho ne se so obi momodin a na oye papa emfa bone emfa entua nika yemfa sa epoi yemfa ntu ye timu na watwi na embo ye nyina ye ho ban as usual mini ama miensa omunyina ewa ha a enenso mbeboa ema obi ka say do justice to the issue on board era Aunty Bea boko die adumo na also yesu adumo nso me hoye papa belated happy birthday to Mama Charlotte Oledi ai Gabra mama ye ma wawoda passion ko wate erade nhira wo na o ma kwatenten ahode ma woni won kwa na men amen na betina se edi obreso aba amen ye sere kwatenten ahode wom e de ma wo oda wan frɛ ya me di fufuo ni bi bataye aseme cry na person de to mama so na perie so ama ye fufuo ni bi ye ti se wo ye party but wan frɛ ya nya hwe empire de no e bobi ma so asere nya yo o ma wo kwatenten all right matia adwa boko de Aunty Bea enya kwa yenya sorry de ija bibia ma safar rade na no rade de ye betwa yo enne you say don't pay good with evil emfa bone entua obi papa wodi aye ono emfa entua ne ka yenkasa ho kakran na and the topic on board na wa me amhwa list ni essay ayatra to bedimi ya making kan ya cho enso rade de ye beko nyame ne ye boafo then that's why I say so me see akaba say me so fire kura me fire na chese me anam se de me hwe ne week yi mu na wo senka de ba kanka bia wie pay na no afa you Aunty Bea papa de obi your papa ma me so obi your papa no wa how ti so obi your papa na de bonitu ya ne ka ehun sunsuanso be ba so no enye sunsuanso pa because that moment no say when hia ni pa na ma na anya o sa papa no a ebi anka otu na nanu mo se ntimi de me to no me fa eniema nketewa for granted say obi aye me ade ketewa mama me pen bi ti me bu na nimti ase pen nso ye dan na nsuo sachet ba kon so ye dan hwe that moment that instant no say when anya de corona ebi anka wi nti to obi papa ma wa aya kai bire bi atwam kai dabi de mre bi atwam wo ye ma wo no no wa to wadwen akọ ekira akọ kai sa na ma no senkanyo no a sa na anu nti obi ba say na anu ade a wo ye ye nti wo de no wa mene no wa kai papa no okay wa kai sa papa no that moment na no wa kai na enu na timi atwe wadwen asi bibi so na wa amfa bone entia papa ka all right because all the bone to obi papa ye a wa ya ma wo kana na se bi wan kasa wo su boni ayefo de be ye no me da we yes etimi di wunya kodi umma no na nanu munya okay nti obi your papa de aboni aye de eya memfa boni entia ije ne boy eni to aso e yenko yo adwa Aunty Bea eno na auto oh okay ene motivation ye di nam wiki mu an ye de ko adwa Aunty Bea o wa ye fe me das o ye fe
Misaya okwaya freye. Ana. Okoma no ahye na chese. Be mage ya be rim wo soro he. Se nkomo esu no wa kensi. Anti bi ma nka man se na me ho fa me sa. Me hu se me hu mood no from ha na dia afo. Fo bi titi ma bra bo. E be fa Monday anope mo tete o. Ye nkwe. Anti bi me se wiase wo hu. Yesi di onya keto o ma obi no. Ono na onya kese obi ma obi. Ebra na wo hia no nipa ne dooso. Bisa ho se aden na se nipa ko no nko ana ohun mobo. Enti obibi se esum duru a eya ka omo de light ne de brewo te se de wonam kwan so na anti bi ebia wo bi da wanim enye sika nko a wo sometimes aya papa ye ma yenka se eye sika na wo de ma me ni nti no aso se ye nsuo kra anti be wo so yi nipa na ye sempo no eye duru wo so yi nipa na ye sempo na wo konso hwe bi mu na anti bi oyi wo free mu a aya yenkai yenye ya adwen se me de manyi na ye kra na se de opeso ye ma me wa ye awie ba yenkai nchirima no se wo ye mame na me yi wa ya anti bi enso me nko ame so se me wonchima wo ho a obekai ye me yi wa ye no na wo ye bia ma omo a anti bi wo anu ho se wo ye bia ma me maame a wo anu ho ta anti bi me se eye die ben kai nipa no se wo nya bi kura amfa nche na na mu pa anti bi ni die se fata ne die anti bi wo se wo de manipa kro no se bia nipa kro no onu ne ho de bia rada yo enti enne ye futua na wotwe mu ye de etu ye nyina ye honfo ye se emfa boni entua obi papa waye ono emfa entua nika wate eranka wate peginka aka oba baako oba ya brefo enche bia ono so ede ne futuo kakra ewo ne ye nkomo ihu ode beba ye wie ya enne obi ka na straight inside the wagon ye nkomo no na ye de ye nkomo no ede abrem enne se wenti asemi bi na mamboa ye ma ye nyina bebie sika bi akodie ebufuto bi mistake o ma ye no ya mboa de besi no enye oba boko de Yesu adom mesome ho ye papa ene ye futu sema nsa na nkomo ne beba na wabeboa ye ne nyina ya hwe bebie de asem ne beto ne say don't pay good with evil and pray people so bia ye obi papa bekwa akọwiase no na ode boni etua ne ka no wasen onu ne chance obenya ne ma debi chance obenya nyina to ye foi na ye monkomo anti bi medase na mafa akwanya weso medase na mafa akwanya weso e de achia etiefo ene ahwefo a omohwe eye Akoma FM ye de Awurade asese wona nso so de na wotwe na sa ache yi na ye nyuna ya ba bepie ewo nipadua ene wodo ba akoso eye no kure anti bi no kure se mayemfa bone entwia bone eka ade a eja ewo wiase ne sei unua bi bekọ ahokyerem na wo se wo boa no na ebedu akyerem no de bone atwia woka eno nti ena Nyankopon so ka wo no sentwe se mayemre papa ye ho nti bi wo se wo hwemu a enna no from Monday to Saturday na Monday to Sunday ya wadafo pa na yeyem ye se won study ya yeyem ye se me ya me aminim se nya me yem ye search go pa ehye enum kura ne ye yi ama yeso so na yetade bone twia bone omote bone etwia yeka enti no yaka twia ne Onyankopon obi a ofil se oye papa bi a obi edi bone twia ne ka no onke hu se Nyankopon di kan ye papa because papa Nyankopon de ye ne ye ntimi nya bi sister wan na watimi awo ne ba na wode ne ba na ohwe akola ya ma na nyini na duru me bi a yesi ye ku akola no nye di ni moja agi Ghana ma nyina ankwa memi so ye medem fam bamba meni so do ba beba do ye nyina ye wu obi afa ne banko na so no nyame anhwe ohun ye mobo e de ne ba ne ba mo behwie moja ne gui emenne ye nya fa ahodie enso ka hu se nipa e ba asase so no e de na ye di twa Nyankopon ka e wo se ke ni kwa se obi awura boni enso ye nyina no ebi kura ye boni akaseti nyame enso Nyankopon e da so hwe ye Nyankopon da so hwe papa ye no ye kan say ye muaye ene yakatwia no e wo nyame ho enti maye fa boni twia boni ka ye hwe nyame na nyame na de na katwia pa ne be maye yo we eye prelims me gidi say ye bon komo ni nyina awie a etiefuo masiate me nuamba ni nyina enka mobeti oba ya abrefo nka biem mobeti era nka biem mobeti pegi nka biem say ya bra ya digest enne enkomo no na enne enkomo no efri sewua ena eba sewua asem bi esi wo ho
na me asem no me ametie na me say eh Awurade Nyankopon sem de ye tibio ye tibi yo na ansa na ye be ma omo abaje omakonwa na ye di asem na ba no tew because ye bone hye na yatoa ye nkomo no so apomode mre ebe ba so ukwada enwumre no so ekopem no nkono 7 p.m. to 9 p.m. ena apomode mre ebe ba so nyame ya adoma hia oduefo abena adepa na ukwada ebe ye kasa ediafa yasun ya iditi asemi aya na bi mudim sese ason ne kura kan ye nipadua no ho a e wo se ye hwe ni yie sania ason na nsi ye de niam bi rewre mu pen top pencil to ene matches ne sa niam ne nyina no e be wie no waso no asai enti how to care for your ear se be ya waso no ensi eno ho komo na oduefo abna depa nyame ya adoma wukwada enwumre oni yen ebebo nti ya hia no na yembo enkomo glam by Tina makeup enso esiesie ho ama ho ayefe baby awuko bia say ye birthday party naming ceremony baby awuko bia no wopo bia ma na ye makeup ama ho ayefefefe dia mesrew ehwe baby a Tina na dane da nyina otwime ho menim ye fe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  na media betina dwumedie so 05444 66280 05444 66280 freno na omboa onye makeup ema ohun enye fefefe power specialist herbal hospital and also eye asya yare bia etete no fa mo ho hepatitis A B and C ko power specialist herbal hospital wahrawa no ayekese afesu bema o prostate no ayekese wonhwe yi a obenya prostate cancer enye ebekun ena immune system no so atekọ from crimes yare bia bi ekwa na baba sraw mesraw fasa yare wai ni de mintimi bobodi nyina kompo ni nyina fakọ power specialist herbal hospital na onhwe no nto ase ensan enfama owo note say jirigaji eno de eboa papa mema na mo mema yo akọ from no wanhwe ye odefo ade no obi befa no aye ho adwuma e de ama na herbatin mixture eno so eboa na ebusi immune system no o livoke eno san wo SK e wo ho ni nyina eye eduaya ne nsa no adwuma ni ebia open na owo nkran kwabenya ACP Road Power Hospital bus stop wa ena obehu omu Kumasi fe yase Jazzville filling station bus stop eho ena obehu omu oso obesi wo Aya Junction na fe Sutakrade Anaji Estate oben Ahantaman Rural Bank koho na ontu yarewa ni nyina ase emfama omo numbers 0244 544422 0244 544422 and 0200383831 omo WhatsApp number say bi wo hono ma na so twa picture bi now de sending no ye audio bi now de mana omo WhatsApp number no 0555 797878 0555 797878 mayembra na me be introduce me mami a me nua akra onye me mami obi ka na asem abrabo mu nsem na obekasa ama na ye mami but oye me nua oba fade na ekita no fato akonwa ne nche ho na ho nto why aha yo mami so tena sia no so aye ne de ne saa no so de ato akonwa ni mu na wagigi ada akonwa ni mu senya ho beto pepepe Christ na so dwie pa ena enkamu oh me ameti akra man ti o na radio phone de o monte hwe amen enkansu aha fe na maji so abewu say mo ye Roma afo me nua wo din ni de say so ye frame efia bo yo efia bo mami pacho so din ni de say frame anti echa yo enye ehaboko anti echa eni efia bo efia akwaba wona asem no ye gini nyina afiri ho na mrepam no ye bekọ maame ho so ne eni maame nso edi nkomo haboko wona onam oni afama na mema nsuo no me pa cho mama nsuo mama ne nsuo ne no fan clear the truth nsuo de ye asem na ya but me so obi ante wasem no nso a emfa so obi amba so se oba ha why nti kasa ne nti o bone krai besia enana bosome na baba ya Christabel na 60 years na work and then kwa gogo
no pressure. No free mo. So free man at 11 o'clock. No pressure na ma at 3 o'clock. No free man at 11 o'clock. Meja. I'm so many die why the full body ni beto. To me ko pekai. Ni fa ni ko mo chele. Na me ma me ba be ma akọ am. E ko pe test ni bai. Na me transfer band me to me na so. Na me de ko pram so much be. E ko pram so much na. Omu yi na won to ma no da much man so omu yi bi akokoro. Na so woni ata fese from na wo. So the young coffee from some command a hobby. I said, man, coffee, I fear chia. Tia, con of Christ, and I will go for my pepper. That you say, what do mamma? You could cheer, can be a drubica. And I blab as money city, I must have somebody in co. And so you both told me of paper bishing. You could cheer can. I will teach it, and the man will share so. No try. And then me ma kwa no so mo say wa kai ma asem ni nua ba ko wonta fo sa munyi so mo tiri mai kweso aja e bo dam yi bia na jam de ma rewo e ba me bo to so mi no ne ne kunti agogo to station o se ma ma won ko sa bia beda ana ni am ne me mai yesu bia ma de achi na na pa di kan gu mi se be kofi ni e de amane akobo abusuafo samba na kwa wo so wa ama Tama me first we aka could do say we ade. Pacho to aso. Na drum ekumi fie no. Anya drum ketwa. Sa na dwo no kura wu ye no obote se wo. Ti bi kura fa ka ba go so mo be hesa ya fa. To mba ene komoche. Na ja. Ani petwa mu chi aya na ye se mehwe ase ne masole. Ya se masole. Oba tan kafra. Ja. O mo tu mi fu bia. Uncle Pensi Jerry. Me Jerry and Essa Aqualan. Or Jack at once. Yes, I'm a crochet. Maybe I would. Maybe I would. Post or politics. The poster no. Okay. Jack. Kafra. Mama Jeffrey, I was your four. My idea, my question, much about this. I was a family pay, Mamma. When you question come by me, dear Seb. I was a movie to turn to you. And the other time, I was your first, was your friend, and Monsieur Frufia. I must say, tenting, I'm a goofy habit. And I'm attending the good features and area. Come as Jessica for Grey Lord down. And the dower more. I mean, if you have any food, you come and area. And if you grab me the best sewer, it was from where you from now. Was our friend, but I'm ever from in Costa Fridge. I mean, my miss walk or you, my son. Yeah, you from the warrior had a good deal come across one city winners. The bush champagne not solid. Says, dear, maybe woman, the under to me, maybe was your French, and maybe no, maybe mechanical. A man of no, and Banasoni, you not to wear Jaleno, but in a man, you not to wear Jaleno. You can unbury the mancha, baby. And I just 12 o'clock, I'm a fan drop pay. I'm a corporal so much, and I'm a cost second or much in him. As much as my Mr. Be an American manishima now or the baby. And I'm a man away million will say, Mammy. Said I come and Uber will betray into my Bama Baco. Papa Baco should be jamming ye be one in the coin who could be a child. Papa Naban was a fear now, but one now did I had not to fragile. And what am I come at Tomica? To make almost yes, and make a crime to American Guinness. You can't end dash him, Corana, be the babunis. I'm an Emily. It's a jolly bunch of mine, do one night this, mammy. What father can remember? And I'm so we could have to a jam, I could have to a. Yes, any film is sometime, I never know Koyana, a chilly background, or could you want us when you could Uncle Amiens? And I want you to create or run a mammy.
ja me tena wa na mo chire wa mu adwie wo mu su mi su lo hwe onko a mi papa ofas wan so wa buru oba wa buru se twam ne me baba ya pagini ya ti won mu twen se tere baba mama chire man na efu ne won nsem baba ama be yi ama me wan was your father come di like was some that ka di like ja efrem wa fa Christian na be person so fa na when was me asa ko simochi was we na me na sa dia ko father ka no labor wo mo ka asa no labor ran after ho se ne wo to ti mo ko family ne fa de to mo ko na me fe do be de phone so tata samanso me fa drop him ma driver no ko fa na tata samanso mo ba e na ja ma che me ko twe na se twiri de beto be ne de kapatikata na ya me jira wa pa mo me ba me ko me se pa me ni obi ama me jira wa na me se me ba no ja yo pa mo me ni ro pa mo ni ro ya je se na wo tu mu ye ni ti no mo twe ye ni ti no se me go fi go be zu nyale na me pe be bia me ti ba me ti ni be si a driver na ka bia na ne fro ka ba se bia ti me ba me feature mango mi nu si wo me dwa e wo na wo na me ko pe karu tent ba ku be si wo do na de bench mi nu si wo di lazy self so ti me ko e minim so mo de fo na ba mi radwa ye adwa me musa grofo di su ante cha e crystal be mi twa me ni me be ne na be se ma me abusu ye fie mu kwa no me na ba ko e fe na fie support musu fu de ohia ne fie o pamu fu no na me di ne ka kwa da ambulance ne so na me se mo fa mi fu no mame ya na makofu ma de o be di me ko ese yo me fa ni fu ma de mame e me su ya da ambulance ne so na driver di to call ya ko yi ma de si mi fichire na ja donfo e be ye me moa e to collection kakra ma me ko amani na be bia ti collection e so munya 38 million anopa no na ja sofi e so ne netemantem sofi ma itu netemantem papa yo tie ni sofi ma ayo ne netemantem ti me na se o mo ye se e be kata so ne aye wo so Neja me wo so ogigi sika ne bo akolese no mo ya ne wo mo e cha de se die no na obo ame one me ba panyin ne ko kan ya me kwa de me ba no so enu ane ma age wo so na nya sika mpo e jo mo sa na so fi so do entra se bi ti ma bo afa ho kakra mo fi baabi e ben so ne ma me ne wo djomba ntima ma kwanya ko ma no ba nti mejo ma ko tanka etwa de ko to be do benya no ko to ti dwomfo so bai be boa me no ma do fofo o mo de 5 cities 10 cities e be boa me nyina so fi ne kan ma me ti ewi anwuma ne ko dem no na se sika nya 105 se sen 100 million na 5 100 million 5 and 5 cities okay Neja na say me be why the who you we ye sa ska we pacho me ba sa 105 cities no why na ka che say omunya sa ska no so fune de ni nyina agu mi dem o kapata so e na o chake ye e kambo obu okay na me say me be aha unti why na two din say ska we see e kan nyina ho ye kan me na say okay okay ti one obu sam say e no ma be kon ye han ye no system ani nkunya ne yi me ma de me kan na watete o ko tu nkunya na kan nkunya ne binim do ko tu ya ifa nkunya 150 and be system for no some adam for no ba no mo je me 3 million na me am mo chop 150 na pa no and that kan kai ko fa that kan so be 2 million and I tent so o je me 1 million nyina so tuatua ti wa tuatua no and I put here and say, I could then yamias, when I say, so bring 200, 2 million, say, we fashion rip, and if I'm quite a bro, sir, soft Matthew, oh, Sicano, and on we can't need any one, and oh, ye 200 cities, and fashion rip, who could then yamias. Hence, it's kind of farmer, many other for them see me here, Scalo. Now, maybe I'm couple Bob, Sammy, a call you place in the vehicle theatre, you more Jamie free, and you know, I'm the vehicle theatre.
woja kwa amde kan ko to am yansa wa go da bia na ese ne from sam so nya abotre ti so fon so ya fe no so de ska na e ba ne o de ba chena o de ba na anwumre anopa ebesi na esi emi be na ne boso na ne boso me na mba no wuye ti mi ya wode be na boso me na esi ni obani wuye na ne boso Crystal odasi na ne boso me okay adwola zame de mi onyanwu ba no wa wawie o wuye ni etwa na etwa ni operation o mesi anye yo mesi akubi nti okay eno di free mo ti ya yin so ya wode be na boso me hu mi sika se 2 series ni menyo ma ko pe bosi akotu aka me de ka fo so twa na etwe me so me na me afi ni me ya adwuma da enti sa 10,005 na okay enti ebusiafo a afei na ma join yen ewo Onua TV ye ma me efiabo ofri seria e no de na re hosem aba betu yanim e pa cho mo fa Crystal fan so biom e fa my Crystal onya 16 years e na onyinsɛ ye okwa akɔwo e na sebio ofri mu no eyie no ene ese ebusua sɛ oye dai oye busio nti omu hia no ofie hɔ e na oba time ɔno ase da bi wa hye date ni bibia wie nti ɔno de obɛyɛ na yie na usu kakre ma me nkɔ ma me ho anti echa onana no enene bosome e na ofri mu meboa ofri mu no se na opese uhu edien na eku nana na ade ne ho na wantua na mo na wotwen ya adana ye ba ye ya hye date na adofo fie chirechire ne benche ba beboa no e na ma me wo se wo be kwa kɔhwehwɛ ade eku ba no e ho na akɔfa nsɛm nyina ba ye o pato kyerɛ ye ho mu na de ten se nya ba ko ne nkola no ekon woni kon enti na sim so se wa ya akola ne bibi unua okay na mi so wa ya akola ne bibi mi hu akola na se wa ni tabisi me ni se me na nai wa ni bibi wo kono wona ekon ti ma me bi fu kakra ena me yen se akola ni wo ni de in fact me kwa ko hwem se bi aduabo se ada se aduabo na bibi yete sana mente ase enti sata kwani aye bibi aso awie no kure hu enti na okuara no mi nuanom nyina na mabusu apɛ na besia ho no sister na men hawo na wo so kwa ko hwem a men ha men si kwan enti wo dia me ma kwan kokko hwem na sada se ya wada na se wo be ye yiso a na kyese yayi asie ena kyese anadwo no ami enwemre no na akola ne ne nsenum aba ho e ba be hwe se ne nkofo fi wasane ade ba intiminyo ena me hwedi na me sida bi me so nkofo bebe mayie na me yesa no mafom me so ma set date say that say ni be ifun ma bobo obi amane na masa ka san fufure kora ne metemu akora amfa ena me sa me ko me bra na ho titirifu ko bo na mane se me sra nada me anam kan yeso me boa ti me sra mada adwen ho a me twese kire enye ye nti sadia na da wroma on fa krata na mame na ye hwenko yifunu no na me ni minu ya be ma no kura na receipt ne wono no ka ho ene ye ko titirifu ko pa me nu na cha no asimi dem de be ma mo na me mo die se no wasi akasa ko hwe me de na mpesa nka ko hwe mansa ansa na efise wona hwe akire bibia ene ye ne ba ne yinyere no ma na atra sai bibia wontimi hu ade kura san ba me mu a me se me ko pa kire kwan no na chese ode e kan satin de ye na kura na bo ne nana wo me nyina wo hobi ene ye ko kan asem okay ma ye eto ye na me nua ba me ba di nsa e ko gina me nua ba ma no so se so wankwan ko yifuru na ma no a obobo ni dua echa me so no madan no be frɛ me enti ni tientie mu no ne tenti ni tientie nyina ne sɛ ade kronti anamo ye sɛ eye na me nim sɛ esa musio na no sɛ eye aduabo all right enti ba me jiwa ho me na me bra efiabo ho enti wo no wo kasi so sɛ wo de na wa hye data sɛ bio wato nkra sɛ wo sie wo ba no
Enti ebusua no kra ye say ye mpene ma wonye ye na so wa obeye wade right ena ukoje oba no ede ne ba fie to aso wo ho ma me macho ne ba no e wa ha enche bia say oye onana wewu to aso e omo po fro ne ma so mo nko e wa fa no panyin ne wa sese wo ne wa mamusuo ayese e bibia men it's a Christian and never quack or you musuo fro ne na bibia don found okay ena me fashion up and be so so kri one felicity na mama na ma ko fa me ba me sie me nya kwa na me na nso wa agogo hospital enya kwa kwa jimi na enya me po twa na me wo so snapon pacho kasa o de kasa e wo bie snapon na me wo so ni sei ti no wa ma mete ho okri ni ma me fe no okri ni ye hwan ya me ma me inu ya no okay okay what say pacho kasa what say men kwa na so wa yam rofo bia pa ne cho wo se ta ene me tu snapon so ma me so ko lo ma hu snapon se me ni abre what Christian so felicity mane wana ne ba no ko yini funa de mane ono ma me ne kasa ansa no okri ne sresre no mu di na chia me ma papa ofa se no nanam di na chia na prague yes when I'm far drop him I do am ko pram so much ene enso e fa ka afufuru di a chire te e ko du much no okri ne kro abesi me na chi was all right enti when you ba na ba fie ya wada a o se ya wada be kuala ne mi uyi ne to ho kwada no ko fa na ba ho ma enti ya wada na mo ye eye no okay mo ye eye no obusua panyin na o hwe akire na o ka se eye busuo funu no enti o ma ho na ebusua panyin no ba bi ama o ma me ba eye ni bi se we podi eye sodo enti o ma me de wo ba o nana ne da o na so onya de bema yo enti mo ye ye no si anopa no ko sika ne ade no ende munya 3800 okay enti nkofo ba ye beboa wo na ye tutu mu kakra ede ma wo no wo se mo kan ne sika ne ko si sen 105 10,000 5 Ghana cedis maame wo kan sika ne bi sofo na na kan ne sika no mo kan wie no mo so bunya 15 enam se ni akole wa ye ne ho ayi o ena maame kura ka se ne akole wa ye ne ho ayi enam se sa me bonsa wo so bonsa ena ma ne kan esa enti me nim the reason to say sofo say anapa de ne kan ho no se wo ho enti me nim se ne wa de be kan ho wan fa kan me nim but the omo kan ma nyina mo te 10,000 and 50 cedis ana say 5 cedis okay all right 5 cedis enti me ba cho ba you confused ana 5 cedis and 50 cedis ye pese ye show 5 cedis okay enti wan kasa ma me de wo de wan fa wani enhu se iska ne ye kenkan ye ne nya se ye kenkan ne de me mani ni hu na ebomu su se no ha okay ena me ma hu no se yo obo mambo mesan aba na ye pese mu hu ye nana no na ekura no Christabel bana okowo na se biofofia to ata Christabel efrim no abema fe ene da ye bei ni nana na so na enche bi ebesen ama na kodem ha ye nwunu otena ha ye bewie no na ase akwa asefoforo e dia ba obo ma membra oho because una nkomo no nyina gina o enti mu wie ye no sofo Matthew aye bondi sofo Matthew sofo oye ebusuan ni nyina temantamu motemantamu o friend say mebusuafo apo me ba hye me enti bra ne beboa me wan ton san frɛ no obeye na sekeke na ye dan na ono na be pagya eye no esika e ba ne ade nyina be fa ye se okwa akokan oye na adwen se oba ba beboa wo hu se wa be fisika na one oba panyi ana oba keto ba ko e kan ko se ba na mba panyi so one na akokan sika no mo fi kesi okay so na busu fi okay to oba panyi ne ball wa ma Christabel ma na ono to so se enum ma no na to so nai ono to so 9 atoso num okay o manu 7 no Christabel ne to so 5 okay wo se na wenya school wo he frank obekọ na nyinsan ni ade nyina akọwie e ho na nka wo bekọ kokora akọje ni bibia ba that time na nyinsan ni nyina wo ho na master so one family ono so wo wia nti nka wo wie ya nka abeje wo nana no na nka wakotoa secondary school no so okay all right enti no
e de ka na wo se wo boy ya Sofo Matthew ese otuatua aka nti otuatua wie no e ka asan na se sika no won aka what system no chia 3 million eno okotua enkuya ne canopy no so eno so yese enkuya ne de me fa 150 ba wonnim se bia ba ko mo gi 2 cedis ano mo gi 3 cedis tent ne de 100 cedis okay tent no so han say ba ko pe okay and the body me see as and on driver ni no de call much sa ko fa do de defo no so 4.5 no so budget 5 na me am ko sele no budget 4.5 and I do the full so I me 5 million na down for me I 5 million and so chia and I attack na unko fa labor taxi do me so 2 million ona o ma no sa authority no say bi o mi na me ba wu onye abusua panyini otimantem okeke e na asem atome ebusua mu nsensem bebre nti no ona ma ne sa authority say ene Sofo Matthew jiska ne nyina kura na me kasa me kobo okase ya no wayi bie wom no watua no wayi bie wom no watua na say ono ana na de ne pena na odi etuatua ona de obaye na se na ahwa enkura no so mo nua ne yes ana obia eni na okay nti aso be boy nti oba boy sa na ye ntu ye no sa be kan we bom ye nyine koshi ade mu ka odi tu dwasese amese yakwa ne ho ayi o nso ma me ni bi ye bi etuatua muka ana se wa ye be me di meni mo tuatua aka no ka obusa se wo han kuya se me kan na sense no tuatua enti o hwa momo list ya me eda manim he ya unua be ma na boa ama ya listing ya mana otuatua ye no eye 2150 Ghana cedis de wokeka ya wokeka ni nyina de abom no eye 2150 Ghana cedis say ye ti free sa 10,000 we say emu a say sika no ensesa na aka no ewe na me se Sofo fam sika mame a o kira say wo ho de be anwumere e kira no pa ya fa me ni bere ya won me kasa pa o se a wa cha me busuafo no abusua pan ni 30 million ba se fa nto adaka ene akra na taade te wate ama wo abusuafo no ena be ma na nam ne so me be ya kwasian kwansia no omo so de 30 million ba te wache cha ama wo ono Sofo Matthew oye abusua pan ni asabi a wo minim enti okan na also okan dey se wano kwa me wan hu ni sei fon so nko a na sa so otimo awie mu ho otinu site o mabusua fie na ne ye fi dada ni opposite eno no fa fon se fa me sika kan fa brem na e kan na da wani mu ko tuatua na wonya wasomdwe me bo me de ba anwumere na o frem sa fa do choko hu mabusua pan wo tetefu abusua pan ne ba ya no mas o mo ko shia tetefu a na o masa ba na so sa via information se o mo misika bia ni o ye na ye se mi gina ba bi ka akra no o su kakra we hu o pese mo so ye nipa na oda na so sa so ho no nti o keka no kakra ye so ye kodwo we hu enen we nya bosome ewade ne ye boafo okay ena we busuafo no be announce say wo sika bia ni o na na we busuafo no mo nti yi ana die o mo je wo me na me ba na ho maami e wa busuafo pa na ye no kresa o mo discover by say ye fanya ona na yi o mo discover ena kuna ni so discover e ba fa de o betimi am ya beji baby ni wai na wo ba discover na me ni chiche mu no ena me ne me hu no o mo discover e be ye yi o mo na koto adaka e to akora na taade o mo bo wa manie say o mo discover e na o se me say obusuafo no o mo bo wa manie say o mo discuss e na e no nyina na tena se introduction okay e wa dem okay me nua paninum me no mo nyina no me nua ne discuss na e be nyina me wo hobi na iska na say me nua no first one abusuafo de see the sister e na eye the 30 by oh mami nkasa nwi the sister e na e be ye no enti na chie na nase no so ye bibie na nase so de 30 e de ba he enti sa ko enkwana se no wansa me se wo abusuafo no wo wanim discuss na o mo ba e se fa ye ona na yie de na ni misem ewo mi ya ba konsem ona na yi ska na de ye de ma nim ska botne a obusuafo na de beboa o na 30 million na mi hu ne ya na mpesa wo tudin no
3,000 ena wo abusuafo ne de ba ye say ye nde hia we free mu ne ye de beboa no mo se 3,000 mo fa nye den 3,000 de ena ne edi bi kwato ntade e she no ena odi bi koye adaka okay o sandi bi koye ye o se ebrusa okay ebrusa me hu de wode ka ho bi mti no na me pese usi e ho no epima me nti wo abusuafo no mambo obusuafo ne o maame abusua ne de o mo bra 3,000 say fa boa na ye fansie uba no ena be ma na enam no so a nyinsan ba ye na se bi wa hwere wa de fefefe omo so ebra uska say omo so bra 3,000 Ghanas e wo faket on Clement ono mo de ma no ena mo de ka ho na mo de ye eyi no na wo hwie ye no wo na o ka kire Sofo Matthew say be ma na enam no so na me be free mu no ne busua ne bra me 3,000 ti 3,000 e fa koma be ma ne busua no wo na o ka kire no sika no mpo ma ka kire ti me kwa me no obi ani kabu you fiala no me fe na me dwale me wo fa ba ko ba e na se me de me ni busu ni bi anya yi ti me ni obi ani kabu ti me nkwa busu ya fie mu na nkwa ho kira okay na me wo fa ba ko won kran ti wo ani sister me jana say wo abusu ya na o ba ya den ko tu fi se wo busu ya wa me fa sa nko o ka fra se me me titire wo ma mu atu ka frink na ya ba e wura te na sister sa o aja nyaja wa mo kan ya nti o fa na ba na me dwale awie pata ne ase kwa na ka me be ha akola nti asi kwa so mba no se nya hwe wo ba kora oto no tore nya hwe o de abla na ye nka onu kwa anka se mebuka se emra ne nka fie nsensam ti eme kwa no ma kwa han ka no pe ba akote ase ahihye nkuya efura hia ne fafere hia me ne ma me ofie enem kotena ase kwa ma hwe obi anim ene abusuan ntokwa we nkeka bomu no mekenka ye sika no kwa sofo afa ama eho ebiebuka me hu ye ebuka nke diska ne ba etu sika ne din sese ne atiti we to wane me wafa keto Clement no emienu na ye sika no we omo ye sika no ho omo ko tunu se Clement ndi ne chi nim dom ko ye mete ho ka mo fa sika no mara am fan to just bi kura be ma na no so me be wuo no tete ode ba ma sa de ama no yesu le mi ye mfa so ba na ete kure ni bosu akopa ma no me so me anya mfa so me di moja kan koto amensa e wa agogwa ye pe me kura che me na be ma na ono ba na nyem ye ono so anya 60 years ana for 24 years 24 oye di adwuma o twi pragia ne busuafo ba ye ni bi busuafo ba 2 million pe am ne be bonsa 2 million we jaw ade ya say no no mo de bonsa no mo to snap ne aduku we bi na mo le ade sie die no aba no na ntoma pofa ene no so Sofo Matthew so ono ara ebusua panyi in power oyi 3,000 ono so de koma ono mo so je ebusua fo patro me yanko good morning na mini abema DJ Ike ending komo na ya na krom ha say sem papa na ya betoa enkomo no so enyi we fidie no enfemfri ha Sofo Matthew na akasa owa ha ogina konua ibebisa no hwan na bo na busua panyini a ono echeche say wo kobo kasei obo besia sei enti wutuatua ogina konua yebedi sa enkomo DJ Ike wa bo be medin oso adurade ai na afam de ja kasa olumai obe hwe ho yi ene hwe ho yi se eguso yo yenkwe abrante we be man good morning ano abrante mu de hin bibia be kama abrante de hin ya wo kana asa pacho yenkwe okay iti sadi ya tiene tete good morning na the TV no so we am say ewiase we no ade ba ko a de na efe ni say wo yare na won ye duru papa no am say obi say makọ hospital saa manunu munduro saa de bia na ya shit ye fo nkunan tina to da kra me ba me nche de nchia no because wo kochia ni kra no oba jesu fantefo bebe a wo bo se okomzem na eboba na ogigemi ye imde ti dam benase nti obi o yaro kra wo bechia no kra so obi se ajeso no kra no wanchia no kra nkeye ti na me kanfo edu na man direct se on sorry o se ye nipa bia na oyare a obenya sika kase se ode ko hospital nti wo behwe anansen mu ya tie hu esi wo pa ye nkrofo ado ye pa na ebredu se eduro na eben wono so ye ma so koto bi na wono sister enye de bia na obeyare obenya sika ko hospital nti ndubra ne nkohini ni nuahini ni nuabra no
ene yakeka bom ne yade aye duro ahwehwe mu atete nduro na ne ye nananom de sifie e de menya achi wo sori anapa wo ya baba wo ya brente wo ya bofra wo benum biansa kwa asa na wadidi eno saa di donu na ne ya me adom ye de egu botum fe ene de ye de ahye box ma de TV so enti obapa menti asese obi ba yare na obetena wa ma yare ne de na ko wo bra eduro bi se ben na nanse ye screen kakra na me hu se sa obi wo yare a enye se onya yare sa bia na onko ba sika no ena ya na akoye de matter enti na mi dan anapei me so me kana maka esusu pei ena anapei wie me nim be bia wo hwa me free obi dia ya anapa obi dia obi kura fe na wada atwini mu enti nsraw se utie mi na waso gumi so ana se wani gumi so na wo hwa me a edure de TV so e me ka se wo de kope bottle no ba kope na hwade obi bi sam se ende na eye den ye hwade bi ho obi ho a edure we onam a ase wo twa hwe ni na ne se ne nisu bre no enisu bre wo no so oye adwuma kakra bi a na wabre bema kobrane ba ye adwuma endajuade obefi a je se ye wada na wasen akwa adwuma bi ntisika kakra no konya na wadi manasa me pa che koba ne sa ma eduro efa ne se good morning heba me share the TV so me bi mew sa wo ye drive ni a obetena se a che man bi na nsen ba 4 years am sha se yusu car ne mu say driver for bre ye kra ye de ya yetumi eko me frejuma na me de besi fie no ye bre na commercial obetena sie ni mu sa homache 4 eko se yimre 10 omobre sisie na wote so no senke ba ya ka wo drive wa duru bebi asori gina wakakra na tinti osisi mu a tinti wunsemu a ba obetena osisi su sa obi wo ko office oye adwuma bank ba ni jebi obetena office sa on sorry o obe sorry ana wapon edidie kura ho aye de ama na sa na driver for tie enti sisie no ya na amaman ni kokogina sisie ni mu ekoba ni se de bia wo complain osisi obi amfa de mbo osisi o ba wo kobutu wo yire so ase sia petere wi o de wagie megu mpa che ekoba ni sa da ko wo yire be hwe wasuma a wo be bisa na dia wa ye bia onyi wa no enti pe edura e fa ni se good morning heba me che ni bi fesi wonchen na no na anopa ewia ni anajo afa mi ba obi a ono so onu medura na ho nto no obapa woni mi say woni pe bi asase so a o de mane ko hospital hwe doctor we ko sua free ade free Germany e beduru ne ya o kire ne edu obe so no ho nto no ade ntia enkomo na e woni pedua ni mu no aye week temro na me cheche obi se ma me die ntia woni medura ho nto ne se yesa doctor ne me enkomo na e woni pedua ni mu no aye week ada uhia ade bia wodi be hiti nkomo na manase asori enye aduro bia say good morning heba me che na FDA fa ajatum good morning heba mixture sa aduro no wonno ma eboaw ema nkomo na ewoni peduani mu nankasa ejina abrane ti ebeye din say yare beba be kan say yare nso be kan wie a ebeye din say obenu meduro be kasa manu meduro sa me hontomi obi otanum good morning heba mixture sa na tie oba pa yenhwa ade bi o ha obi o be hie ne na sotia na etie wonnimo no da ba obe hie hu say asemesi wa soro fini dua so eye good morning heba mesha obi wa ni moja wia na ewia mpacha no good morning heba mesha mambi obi wa wotiemi na mo kan na ne se memedia ne minkase mu minnompe mu eye no kora adwuma na wo ye ne adwuma din nti wo nante kakra bia na wabre nipadua na nkase ekura wo no mambi de bia da obede ba soro woti ye wo pa wo eduru we nonom ne bo ene ne pe na ye pe ne nom nya din ne bo nya din ena ne pe so enya din enti pe ye kan se drugstore na ebe wo no heba shop na ebe wono pharmacy na ebe wono okwa wo se mepe good morning heba mesha ato no me no nkwa wokọ na se good morning ni ho good evening and good afternoon wa mesraw ye ni nua bi efe ni good afternoon ni good evening e good morning e bi ni mu akache de owo so onkyere bebi obenya bi ato e simple man bi yanhwa de bi ho apart from won kase mu no obi wo a oda sori ase abo no me pa cho no good morning heba mesha oba wa woni mi se first nanka wo bu nsa 7 days na ba amma kura nanka nya 5 days but enne about 2 days na etwa maami a wo hwa mi a wotie mi woni mi se wundru bre o se wutwa bra but obre twem ana wo adentia me pa cho moje nanka se woni pedua ni mu no ne working na ne djuma ye no esizi me pa cho pedua be se kenya no ama ho aba wo so no wotumi ebu nsa kama eye good morning heba mecha e de anti enna obaba no okọ school a busumi bia je se ede ni be fie ni na ne se ya mfa na me fie dan akoto hospital on hwa dako maami obetu mi nkasa wo ko hia oba no ba kwana okọ me se na ya se ba we ni sa ansa ni se bo no etumi aba pedua e fa ne se good morning heba mecha be de TV no so na fama no maami eduro we dress to bi obewurum bia obenya bia to ukọ ne wenye bia afren na yembe obebia obenya bia to afa yenhwa de bi wa ha
obi o se me media ne de me ho a na me nan ayem titiriti ma bi se obi a wo nan na won sata ye titiriti no woni doctor bia obeka no kura cho kasa obeka cho se pedro no and ente sa ebere bi bedu e ma stroke de wato fo me pa cho me srew enne ya wotimi nke ya nkwaje da tumini nke na ko pedro e fe say good morning heba me cha drasto bi e be wo ente sa wo nan na won sana ye titiriti no se dan na me dia dance bi ha nhire nke ruade se dan no ma me ne ba ya clinic ho ono abatu de no mutu e wo na me ka cho se bere bi na me ko radio bi akoye interview a ma me ne de eduro ni bi kire me se mo eduro bi na me num yo ye de hu me na ba ko bi kura me to hu ya no papa no na o ka se ti bi so ahane na o ka kire me se na ebere bi edu se ni kotodwe ye se onko ye operation ofro bi po a wontumi nti operation mu no obogbo ewura mu stations ibi akwa jisika ana akwa sika na nka odi akwa operation odura wontumi mforo na ase wo na na ote se ye kasa na information ye kan say security point wo no omu radio ne so no wotie ho no so herbal shop ni bi wo ha ote nka no so okoto bi wa no mako miensa operation na ye de kwa ye nyanye oboa mi so me boa but ma me ne kasa ya ma edura na ekura mi nsem no bi ote ne nchen etoy ho na memi hu se no kwasa na ma me ne me ka no enti se wotie mi ne nkotodwe anase nipedue ni mu doctor bi se brane ye operation assistant to adwenim operation na ye de egu nduro bottle mu na ye de ama wono enti sinkete na fa na me yo kope good morning heba me cheto bra mi gusu kase ya wo panchiri mu eburo me kase yeso a no mesi na egu tv no so no peke mu bi e be boa de be ye fast am obi apeke umpe won asan so apeke ne mienu na wo frɛ we ni amfa na wo frɛ we enten ma bi ma me kase me kira obi a edu anadwo o se mitumi nda se edu anadwo na wuntumi nda ya papa but insurance ka February said doctor 3 days nyame adom ne na imru odedom no baako any good morning heba mesha sa edu we obi edu anadwene wuntumi nda fa ye wunsuo no na anopa wi ne anadwo mu security point wa papa baako o se ne edu anadwo a wuntumi nda down me de me bedru ya ana me yi bottle baako ma no unim se enna me du am ka papa ma ye late o se de bi me di dance e di asmo so we edu na o de ma me no anadwo da mada eche say eye edura se edura na dwene wuntumi nda wo de enom anopa ewie ne nyimre anopa ewie ne nyimre na hwe se wo beda na asa wonda ma bi mewie obi wo a oya be ma ono wa na yi chop money e wo fie but okọ adwuma ba na yire ni na aboro waye ne favorite food kama e de esi ne ho be made ni setu aduane mo se mentumi ndi bi ne num ato hwe nkomo na e wo ni pedue ni mo no se eye weeka ya we kase ba ko pe otade bro obroni friend loss of appetite eye num to enti se man bia ma ne nsa so ba ko akire mi se class 1 teacher na wo pa akire mi se ampa mi braso enti se sa na ete ade a na me ka akire wo pempe wo si ni pei se wo yo ba na be ma wo ye waduane so na wontumi di na se wonum ato a ma edura ye fa ne se good morning heba mission bi email man bi de me de twa to okra da ne papa ba ko frɛn o se na ne furu so pa na ono no kra de ye furu ni nti na okɔ no meduro no na ne sisi ha no nti wo no meduro ni bi wo ba je di se papa se okɔ so no meduro ehu ne ye ne furu kakraka no atwe aye kama ya se bo ye de ye nkanka ho na so wuji wo di se bo furu so na wo pase so tia ene ye se de papa ya dance de ye ken ba chɔkɔ no meduro ni bi good morning heba mission bi di musi na mo se koko adokro pa koko na eduro ba ko good morning heba mesha eduro bi eni hobi do mo de ba ye na omoboa enti se koko ha woto ana wani na etu egu so koko etu egu ehe fa na koko na esi no good morning heba mesha mewie memenche baby obenya biato ukọ Accra pepacho Accra Okenshi drug lane baby a obenya biato Kumasi de ye wotenatet obenya biato ewo Sofly sanso na Kolinak ewo Ashtown Dani Heba ewo Ashtown wa obenye biato takurade fo beko AA Mensa na fe Boachi ansa ewo Cape Coast but wo friend numbers ni mu bia bebia wo bia no ye be che bebia obenye biato 0246 59 41 17 0246 59 41 17 and 0553 21 35 87 0553 21 35 87 me bra na kai na mama mo fa ebia panka ya kwa sia choba kwa kawo ye da se papa na papa bi o hwe ye o US o so me ka cho say ne ni je ho pa nti mato nkra na prophetess Dr. Kate Asante fire woman o jama me ono so se ne ne je mo yo yeso ye ni je no ho why God's Way Funeral Home so when DJ Ike na wambo oho moden na wansa ho yare na se owuo ne ba ebefa ukodia
baby a obenya eyie no ho hyehyɛ ye pepepepepepe say ye fundaka na wo pe atade a wo de be hye mu no na ode akọ baby a ye be de no decoration eyie na se decoration eduane a ye be serve wo ho MC so for baba ye bibia de ama o say bra God's way funeral home meka na meja de bibi bia fa eyie ho de uyi God's way funeral home free ma baby abako bia no tot services e na wo kwa akọje ha de ye full package oba bibia bi omoye na eyie no akọwie peye e de ama owo asafo labor obey former kokobo dan dadani mu a from e was 0243737457 0266194678 3p garlic mixture enso eboa ama wenya ahoden e boost immune system no o sugar level e ko sharp 3p garlic mixture na enom o jonso na uti yaw anasa o bra 3p garlic mixture Piwak natural ono enedi edro on waso ya Food and Drugs Authority edi won stamp esiso no ono enedi aba ose ukodwa ma so na obi edi edro fufuro bia e ma waka chense da bi enye enu bia ne de no toa na edro no gum no eye toa ebo enye plastic container eye breakable glass ena edro no ewom ho no eye kokko ena garlic na eda edro no ho enso eye kokko Piwak natural freno e was 0248928824 0248928824 Grow Fine Herbal Tonic enso eboa ama ema ye menses no esiesie ni yie e de ama ye ntini ye friend Dr. Menses no menstrual disorders yi na pe Grow Fine na enom wonsa ye titriti wona ye titriti wonu mu ato ntimi enna wo honam yina ye oya Mr. pe Grow Fine Herbal Tonic ni bi koko enam penyifo de aye edre nti wonu ma eye boa ema oni pedua no ehihye yie eye fefefe so Grow Fine makes you grow fine. For Doctor it was 0244596532 0244596532 ubenya bi wo herbal chemical and a pharmacy shop pharmacy nyina ubenya bi enso e wo ho sanso e na wo vana enam kroma e pai grow fine pebi neto na na wo honto Sofu Matthew agina konwa na ansa na mekọ Sofu Matthew ho no maami e obi e to menkra me na mesimi misaw but obi se mi misaw se Sabi o sem kra ne yenso eye den ya oni be ma ene woye Christabel o kwa up and now ya o si na ye won kwa na ye won kwan Christabel kwa na me bisa no na o papa we papa o Burkina Faso mantio o papa o Burkina Faso o papa o Burkina Faso mo da ho ware ana se awo ne bai mo jai 60 years entene so wo na mo jai na wo ho Burkina ho me pacho me ba na wo Burkina ho e na oni papa ne wo ye oh no first and papa ya na baga na 2 weeks now the Christabel by no ye Ghana ni ana o ye Burkina Bay e ba wo no Kumasi no me ka papa no de oni no na Burkina Faso onye Ghana ni ene so woni kura se ne ba na ewu nti 16 years no money contact bia na me ko na me ko escort ba me so asa obeye na na to abeba na ujai ni chidi na watu ni krasa ni bane frame number am de be friend ni woti afena me ye bibia ka mo behwehwe na watu ni nkra and eye ne be ko obaka ko ye no ko bo mama so mo de hwe no mo no mo hwe no oh no send this cafe post office mama ko yi okay you ene wo so okubo amanye yo so far no wa ba sami wa gine egwa fine so for Matthew media minimum she made 10,000 5 Ghana cedis chese eno na ye maami say onim say wo ho na nyem bia maami webusuani no ana menchia so for good afternoon ho ye de aha anti pressure number 4 pressure be any right maami unim no unim no kwa be so ifi ebo mu fie bo fanse aye busuani sa okay ana no danchen a ne maami me papa na ne wa ne maami me papa na ne wa ne maami o papa na ware ne maami in fact so step anti minua ni unua yo let us say obaso ni all right to aswen nti akoya de bia enye se obi ti ba bi wo pass buda o kwaja se wadi me da se wa kire me mu wo ho okay enye se obi ti ba bia na o se me de ase me hia me nti wo se me ko no obi asem me koto na me di enye sa okay na apart from no
efie hɔ anso na maami o motete me nti efie hɔ de bibia be koso bia me no wo okay na bibia anso a ebesi wo ya fam no o mo so nyame okay nti ye nyina na bibia ye ka boma ye ma ye busua ye busua okay nti sana asevenity enti ye ka dia ba besi because kwan a ofa so free mu ni na busua ye se bi o ye cursed body nti ye fa ne ba fie ni da ho de ye sign koye chinko ho ye ba baby a iska 7 abem because they say na ho na mami that's on no buy or say Aunty Bea image me 10,000 iska no anopa no ye see koko no so we de nya ye nti ye de chance ni so ye gigi koko sika mo kan ye no munya asay mama mpa chawo unse asem bi on to aso ai nti me fan se ayie no efri number 1 the wine aye tena ase na me wo na wo okay efri the wine aye tena ase na me wo kosi da ukuyada fo okroko a eyi funu no to fo ma ke yekofa ne ma me ba ese ne nua ba ko ene ku nti funu ni esi a na se beshi na busu apani yese da bi si esi na se beshi de a onso ntimi hwe se e fa se beshi nti wo se funu no o mo twentwen so ansa ana ma me kura na nka me ne nua ba ko na ekofa funu na ba no frɛ mo kyerɛ ma ne se asem binti on fa funu no hyem no mo fa kyerɛ hwe se de esitie that time ne yi funu na to ne yi funu na to okay anwumre fo okro kuada na de be chi so amama ye yi okay asem na meke nti ye ho no saa na ade no ekosiye meche se ma abusua no ya botent aye bibia ko fa agro bibia wo se o mu ye ne fie ho no o ma ye wi bibia e koso nti asem no be to mu no ache se wuntimi ama obi nso asenhye na wo se abusua no obia we ya no de ntrafa ha we ya no de ntrafa ha na o mu nyina chiche mu na abusua na kwa ye se bi wo se bia ebi wo tetrefu ebi wo ha ti abusua no mu nyina o mu ni fa ko ache se wo so obia eko ena o mu ka kire maami se onko kosi se obehunu akire eso ohunu akire o meba abusua pani amane na abusua pani emra na o mu metena se na o mu enyifunu ensi ente me kura me firi ho ko ba bia metie enti anadwo no ena maami nua ba ma one ko fafu no ye fere Christian o fere me se bra obo se funu no se de asi aye na ache akola o enso ya akola eni kwan se ye na yinti ompene emafunu no nsa ankohyem enya yiti kwan bia so obeyi enti ye yi aba hyiam nam so ade asa na ade kya no pa mabani nyina ya hwe ni aye de ade kya no pa me sore ya ampa me ko na omode aba na chese ba bia ma me tie na omde efunu no aba ana akola nso kwa asore nti emu a be 6:30 ana asolfo nso bai jomba na osofo so wa ha dia ana eyi ntumi ma abusua no entity enti ene enfra abusua fa no nyina na enfa wo montenase na yensiesie ntam se de be yom di akomakro besi akola no ama asumbi aba ne nyina na ye ba Christabel no oda ho asi ono de na ai no I mean that see ye oda ho ye nesi baby abodi nesi na oda na dakem ai no oda daka no enti no sofo no ene abusua ne tenase a omo siesie bibia awie ye no ene omo yanse da bi sese ba bi a ye ne ya botent dada enti ya botent ne nya de betimi asa akutu apagya funu no e de abafi enti wo se oda ho ana abusua no eba no mbeboa na ade esie na ye kosie no na enti asie ye adwuma ene omo nyina ye na meko hobi enti meko ye no na omo de ade asi ho a ya kata so on se omo aye ne se akola oye sodo nti me ya nam se da bi ene ma na ya ye abusua nso ye tena ase wuku ada no eka bi o mabo bia o mo cheke nti eka wo nti te saade e wo se ye fa kwan bi so se de abusua no ene maami bibia meto wo so nti me a me gina am e de chance ne bi si me nchen na me ye se ye nya yi ye nya hwe nti wo eka Akoma no
akola no so wo na ya na wa ye MC we ye na se okay wana na wo frɛ se nkofo bɛboa ye me ye ya ama ye wie ye no anopa no na ye 35 million 80 cedis maami si na ye 3800 abi 35 million 80 cedis okay 3580 cedis ai okay me ne ba ne kokan okay enti ye wie ye no ye be pon no no so mo ntrance biem na me se da bi ti me ana me ya announcement say ye wie a am no be sa betena ha ya on be sa betena ha ya se de adofo e be ba be bo mu kakra kakra na ade ne be si hɔ a ye de chance no e be si hɔ enti obi bi o no o de abeboa na eja ekosie baaye ne omo mbe kokoi na maami nso e fa ne ntuma ne nipa kakra na omote ho nti me nso na me wo eli ha ti dro anwumre na me wo around okay ti dro anwumre na me call ye ti me call ye no na oso sofo abade a na ne yapon ti enko na yere nti ye call ye ko kan ye no na ye 35 million 40 cedis 35 million 40 cedis 540 okay nti anopa no munya 3580 ena ewiade no so munya 3540 okay nti ye kan ni nyina abo mu no na akoye 71 20 cedis na so for demo na say 100 million 3580 plus 3540 also kan nyina abo na ye say 7120 ai okay nti ye wie ye no na because ma miskani no se fakoto o ka che efiabo se skani ni e no se kaka ma bo no ma matoto na otiti chichi ama nka se fiska koto ene ma wa e ka wa body de o mu nyina ne se ye wie ye no e na aka che o ka kire me se so ka se 105 am say me be wa ye ne ho ayi afa de de na 71 me je me 105 ma me cha wa ha me tonya ma me cha so se mi jawe wo mi jawe ma e musa se abusua no etena ase bu ana se wo man tena ase muka abusua me ni abusua e bebuka aha tio papa o ma me ba ye no o ma me ne say 10005 also say 7120 de o ba na o kan ye no e wo ho anwumre no obusante nya ase sika na kola shi ni na sofufu anwumre ada ka ma nto ndi bi so sika ni nya 100 la fa wuti wo gu carpet so anwumre so e krakra na me say wa ne ho ayi o anopa no okay ye fan say anopa ne ye 3800 anwumre ne ye say anwumre ne ye say e busan say anopa ne ye 3800 anwumre ne ye say ena osuna ne ni na ho ena wo ye say obeboa na wo ye wa wonum to say da bi o tie ye tie edam ye nyina te da won ye kan na hwan na wo ono wo te ho be ma wo kan ho te ho na ye be ma be ya be ma be aja wo mo wo aja won te a obabi eni nti ono so di adanse say ono so di adanse say da bi ayi Bama nya eja ma me echa baby a wote no kasa ma me echa baby a wote no kasa mete wo no wa so no mo kan ya wo so te yes ana kwa nya 3800 kra ajuro ya say aye to so ka to so say obana ye onana na ye no ho aye because of the scan o mo tu din no na ma member ho o say uye waye busua ne sa o se phone no ebusua no waye mu ebusua kasa eska no da bi ayi boy na oni se bia o se sia no kan ho ma mebi oni wo ye check scan kwa kuni ho de na ye ne ya no oni ho bi na ye check ye no ye check ye no ani ye check ye ya say so Matthew say sem ni nyina gina ya wona sika ni nyina wa ade ko ofie ko ma me bo dabi nyina ko kan ma me bo kan ofie o kan ma kan sika ofie a me be ka yo mo kan sika ni nyina wie ye no asole fo no so me de wo die no 7000 kwa kan kura ne de ka 120 obo bi kura gu so minia 5 million kwama de wo hwa akola minia tie me
I mean kosofo because neighbor 7,100 no. Sign na utiti ska no. Emoja ma free moja nkwoto am yasa wa minchi ya. Ye wi ye no. Anwumre no. Efa nse. Agro. Emfa ne say. We dey ye case tempe no se me kwa na menim se. Bibi say, ni nyina me stay. Okay. E de nto ye etu aka bia no. E sha no. Han no no na ye. Me ha we say me dey sha no. Na mti ni nyina. Ade na what say ye. Sa list no. E wo. No. O sha e kaben ne kaben na because no list or dia amaye. Ayama mo de ne baba ya na picture na to so dia amaye. Ono ne list one list wa ha. Canopy 71 million. Fa so de go fie. Me ba no wu ye na mo some. Da bi o. Na nko check ne ba bia o. Me say. Ne da. Sika na wo de akona 5 million. Asem nya ora. Ana we nso ye 35 million 800. Na me de ko. Sika bia ni me ho. Wa guma ni ma say na information. Efia da du ye. Ana abusuafo ni nyina be hia abusuakuku mu ni nyina be hia. Ebu akonta ne kan nyina akosi na ntam. Ka bo ne ho ne buka. Wo busa woka. Pesa me bisa. Wo busa maami so aboka sai. Ade te buka ma. Wo busa maami se. Wo aboka sai. Mpa cho hu sai abusuan busa so aboka sai. Me ba wo ho. Me say. Sa wo se unya 7,000. 120 a sign na wo chiche scan file na why na mouse permission na authority ni say fa we come away apart from me fancy system any nkonwa no any niema ya ma me no use ni dey na etu aka 21 million 50 cedis no dia aka na de chi fiada no abusuan ni nyina e be hia ebusuan be ya ebusuan na omo ka sa omo mpe ma me tie akosi nkonwa abusuan ni nyina be hia ne ma me nete wo no te me kra na mo fie e no mbe frɛ me and wo mbe frɛ me no e na abusuan na busa me se na this kind ba wo gina ho wutu obi na wo mbe sase e ka sen na nura ai wutu etuaye ebusuan be ya ma me ebusuan onyo no enye na omo se ebusuan na ye no me ebusuan na di sika mo fam sika ma mi o na di ti na se ebusuan na se abusuan pani ene abusuan ni nyina be frɛ me eye na ebusuan pani no ba ebusuan pani si musuofu me ba o sofu masi eye no ebusuan pani no ba o pa sa be fa sika na ma mi je ma me bo hold on me say ebusuan panyin no ebusuan panyin na ye no baby ebusuan panyin na ye no baby wa mabi ebusuan panyin no o ma busuan no empanifo no won kran me say enti o mu nyina me ma ha sofu masi me pacho me say eye no ebusuan panyin ni ya ye wie yo mesi omo baby abusuan panyin yes or no omo baby asa abusuan panyin ni na maami ka say ni o die o hwe kire no de o hwe kire na ye ko ya o say ono de na se be shin ti on pene me enye no wo ba yie ni bi me wine na wo won kran no mpanifo no wo mo ne fiada na wo nyina bae o ma se ne aye na wie anti wo bae na wo betena ase a wo mo frɛ me eni o ma ba yie enti sa ma ba yie na ma pufunu e de ama ma mi na ono aye ne dia mo boka mo si konwa wo misika amenya ho ene sei ye be ko Power Specialist Herbal Hospital komo ne enwie ye nyi we free no emfi ha no mo sei ye free Power Specialist Herbal Hospital ba ye betoa enkomo no so na mo hwe so a Christabel o say 16 years on eda so no okwa akowo e na sabio owo afa no edoko weja bema akra be fe enene bo so me pepe e na akra no efri mu ye wie ya eska ye nya ye kama mi njiske no fa nko tuatua no ho aka so a eska no so aye something which is the enkoma ye bo enieni enko Power Specialist Herbal Hospital Collins boko there ye chance fa numbers ni tutu joba me ye be wie na ko ohini yire wie nti de o hwe dem ha untimi nkasa nti de start fa numbers ni tutu joba me Power Specialist Herbal Hospital numbers no 0244 54 44 22 0244 54 44 22 0200 38 38 31 0200 38 38 31 any money any mun come or any problem bia
bia no betimi doctor Edin komo e WhatsApp was 0555 0555 79 78 78 0555 79 78 78 kuma say ya we just go police station hwe ni mu ya say ba o sabeka ya usu besi wo adua ya junction ni bia driver ni bia enimbo enkran ana hwe fra e ya kwabenya ACP road si wo power bus stop e kwa na wisa ebekan ye e ya takrade so na hwe fra me fa chew e ya Anaji estate ahantama ra bank no ye ne no ana ebo power doctor asi ye ne no emechase ya bia e take na so no order for we see here the grandpa with the one kwa and they open day and air to a sunny moon so we draw I am free and amwa on my Ghana tito and the grandpa with the bag so I have some of one and check chemistry now they see the day far to so that it's me and one start here I go so the no start here so I have to the other will form of fresh we can no ma hotel up of fee have a journey but you not soon have a power specialist about hospital and about the power company and papa and doctor I can do dear young corner all right Dr. Abaho Aunty Bea me Joseph boko dear boko samono ebi okwa na asefim we wani enyi wo hwe so enhwe ya asefim sem Aunty Bea se wani tia se ya ba die na ya ba se bi eburu die ko bia yare no so die sese ye ne na edi ahim na so obeka ya ebra ya ga bibidrofo nyina kwa kansi se ye kohwe de wo hepatitis B ho dere mapa ya otimi ne yade ni kopa no wodi ni sunkonim no eye power specialist eba hospital eninti se ye ba fidie su se ya na hepatitis A B C D na ya etiti nipa na atwi nipa samanko no na nya de se ye betimi de aya akwadworo wose ye ka ho asem yie e ma hwefo ti no mu ti ni yie esan se yade ne ye yade ye brebuo mu yade no bia ne me ya adwen se brebuo de se bi eburu dwuma edi me dipadua no eson pao eni ti se wanhwe ni yie na brebuo anyina na so na yade bone ye mfiri mu na ekofa oye na asamaba esan se wanhwe ya brebuo no obeho na afi na nsia begina bo so nipa da sani na fu ahono na ase atatai ogene ho anyi wotwene opegina ni kura hwe wani ma na wa hu na se nipa otuwe obreye na aka woni ne nyankopon ani nti saa bridi medie se bi eburu medie nyamedi ahyemensa se hepatitis pa ye brebu edi se me ba fidie se gya na me be ka ma kire wo se yade bia ya etete wo brebuo no se kurade ne yesen huru se ye huru fatty liver sradie no so abeda brebuo so se kese kamia ese enipa ne mududuo na enya saa yade fatty liver ni bi afi ne wo se me yefunu mu aye dududu mefunu aye kese aye sradie o aye sradie enye bibi fufuro na sa wa nhwe ni ya sradie yi betwetwe wa wotu wono ma wo se mekiri ye me ya me bo me mfe me koda mu amintumi na na bede wada brebuo yi ntimi nhome ana wo nso watimi ahome eni ti se ba ne saasi apa wa nhwe yi a ade be ki ne wani gusu saa na ade aki eni ti sa mre me kamfo ama wo nhwi wo ho dodo wo edi ba bebre kuta afin ye di bi ye hu eye fibola totoka na babrebuo num edi brebuo na wafuna ye kuntan na wo boso beti no enya ade abeti no e ko ba bia o srade wo yefunu num agisa wo ba ne ye ma woduro na brebuo na srade no brebuo srade ne nane a na se bi eburu brebuo na de ne ho na brebuo na nyantoma pa enya ne fa hodie no wonya baby papa egina ansa na wankasa woni padua na hoto abem anya sa wanhwe ya wodedede ne sa obi okra wo obi ho no won de sebe oni viral infection bia ye hepatitis A B C D enso wonya cirrhosis ye brebuo mu kokram brebuo mu a chese brebuo a sebe chimato aba ho won se sebe eburu fatty liver no e ma brebuo na nhome na etiti brebuo no saa no na enenam so a na brebuo na sei brebuo sei ana sei o Aunty Bea obi bisa me se na nsuo na egina mu ne ye be ndem se nsuo no se si ya de ye mfa nse ye hwe e ma woduro ne ye twe
ye mu wodro ne ye atwe nipa ne bi ye bebre nso ntimi nye yi ene nti mesre mu ahwefo se ye de ye ne ye specialist e wo brebo ana liver ho mesre mu muntwa na montempa edede saa masisi he obi baba ne brebo no obakwa akotwa scan no ye fatty liver no grade 1 grade 2 grade 3 na ya akokobone say akoba se kidney so ono so anya wa kakra se brebo anya adwuma kidney ni no wadane ade so ani nyina ade man say kidney so e ho asem so de den e de ne ye hu nkola wuo chese akola ketu a wono na ne maame ni da no so say akola we na mimi sabi mimi pe japade agya no na mimi wu a wahwefie nkola ni nyina ne de ye ne mu kodo di wan ye di echi be ya o mo bre na ye bre ni nyina da wan ye di echi be ya o so me di subo no be bre so bo ma tai kire se ye di ni nye o ye di ni nye e di enti na wo beto wo maame na wo di apranke wo sua aduane ye firi wo maame ho na wo maame ka che me firi suku ba me na ka che me sa kosi o fa to so di esiso adua pia wom ayi asedua wom apatram wom adua kuma wom se ye yi nua na papa ni nyina firim ti dia na ye kire ye nananom dia na ye kire ye ma amma brebo nyina yo haw na wa ni parasani a wonam wo fatty liver wo kidney cyst wo kidney stones wo gallbladder stones kese ugina hin Aunty Bea na mom ni nyina ankachi mesra muntwa na montempa ye hospital no ye friend of power specialist eba hospital ti edin ni yio a special hospital mesra brebo no ye fia ho no ye mfanya akwadro ye beye hu adwuma amon ama afa ne ntoma pefra saade ne benane virus ne womu a womu ye bewu ezanse virus no gumu murka sa wa wona ho kura senya me kura na hwe so brebo emu ye di abro sabi ye gyae na ye dwonso omu nyina ate obrabo emu o hwa beda na wo de wo wato wono ade we ye koso ho beto eni nti misro bibiara a wo hwe ye mprempren tuana mo baby ba ko pe na make am for mo eno ane power specialist eba hospital ya hwe ye wa Accra kwabenya ebi a ufiri baby a ufiri kwabenya na ebe sna ko poku ya sie so ufiri poku ya so na kwabenya kwabenya usimbesi wo power basto kuma sie wadua ya ajanshi e wo fi ase takrade wo anaji estate ahantama rural bank no nchepe fa number no tuge be pa cho number 0244 0244 54 44 22 0244 54 44 22 there was 0200 38 31 0200 38 31 WhatsApp no 0555 79 78 0555 79 78 ano na na ebedi nkomo wo animu ni animu WhatsApp line no eno no doc bibi we de beto asu bi ma doctor swabro so ya fa ye na ya kalibo ke no no me ya be see for my na pressure ba me so for hono I am also me mouth time too much ma chopa into dey mouth too e wa me na edu papa okay ebe boost one kasa immune system na obrebo no piu empel ebe ye adwuma yi izan say won say de ye ka brebo ho timato brebo ho atete brebo ho bobo no edros ni nyina na ya hyehye ne kama ene adua ya livoke omodena na baby etun duro bia kona ko pebi tontem na emwo na asomdue kuguru na we ya funu ni nyina enyai na hotomrem wensu ye Hebatin de monitia say etu midi bi Ghana fwensia hebatin na nkenye na mum hebatin ye dre no so ye be boost immune system Akoma bebo adwuma yi wo brabo wo sa obi bia be ye adwuma yi sanse ye immune system ye eje mu no na etete ye emma ye nya hoto na mum adrio hebatin de ebe piga wa ho de ne pa mapa na adria ya SK no ye funu mu haw ye funu mu ga di bebre wo ye funu mu kuro
ana ama na boye ne ya ama na chiye ne ya ama na mfene ne mfe wontimi na budwa no kyesa oni nkotodwa mu nyina yese hodu ekuro da oni padua mu kora edne na nkampese eda yefunu mu na esopa wo obroni beka se indigestion udidi ana obofunu aduane no wa ni ya case wudi nso a wahala enti ni nyina ne so obenya adua ya SK na wudi adua ya livoke eso awo no e friend caretakers ebedi dwuma mapa ama wankasa wade ho ba bia yeton duro bia kona kwa hwe Aunty Bea fibroid no so wanhwe ya wonya bon tratra ho na mabrewa izansa wonya mpanimfo adi nkola akra bre omukoye na ya mayo na wo panimu a wanyini aboro so emwa so as Africa ha so de wanya baso de a eno so asem ni nyina na waka wie no eni nti twia na monafo ani kire mu wo power na ye nom na baby aya fibroid na koduro bia ye multiple ba ko peo kakraka no dem Ojiden wo na specialist herbal 0244 54 44 22 0244 54 22 0200 38 WhatsApp no 0555 79 Naka se power nkuto anwame tumi si entutu nyarewa na efa wasumdwe ekokodi na efa wasumdwe ko na kodi mayama wo aduane nso na edi eye home sweet cereal legume mix Tom Brown emo wheat na soya beans na ye dia yesa aduane wa wansoi Tom Brown ya ye nyina ye ko school na ye di sa bre die Tom Brown utimi di na no pa utimi di na wia utimi di no enwumre 30 minutes udi si just na aben fanchine esichire na milk fegum ompenso a ubetimi edinisa ni dini no honam se ede ubetimi edinisa enkra from 6 months eko etimi di home sweet cereal legume mix ukodwama so a o say upebi ato poku trading KJT a Dr Mensa edum PZKO ebuakwa offense tanoso na atonsu eho yina obenye bi ato ewo ho so wo so upebi etu aton ewo wo shopper na wa freezer 246 697358 0246697358 and 0546921728. Charistic Ventures say or the Zahara Nupano Abedjama so pebine turn into yarewasi nyina emfamao say honam yaw enemu haw nyina pe Zahara nupapa ni bi na eto agbozo herbal clinic or se bema tiase a ne bema enwu enti no say typhoid fever jonsomu yarewa endemu yarewa hodo nyina fako agbozo herbal clinic afenso bema no entimi enda yie entimi nya oba no ho adwuma yie a mesre de bia meka me se wanhwe yie a wade pa bi no na obi edi eko e ma sa asemi bi ento ko agbozo herbal clinic na ontu yarewa no nyina ase e makoma ase or the Chamsu May 5 Old Insurance Junction wa and I'll be home 0553417752 and cry Kwashiman obey your hina himfio 0241750282 Glam by Tina makeup and subesesi o hwa ma hwa ye fe baby a wokobia e wo se wenim e fe enti fretina say ye wedding graduation bibia wo ye bia na wo pese ye makeup edema no me show ye okuma say frey na ye makeup no enfama 0544 466280 0544466280 Glam by Tina makeup apomodem brand so nyame yadoma ukwada abnadepa odriefo abnadepa ebetna say ni abremo enchechre na me say waso no san e na wo hwe waso no asifa emsa so no cry one of the neglected organs say we nipadua no ehu ye de nyama ewrom ye ti nyama ehyem ni ade ade nyina behwe na kofa aso yare kese bi ede abro nti ukwada enwumre nso eno ho nkomo e na ye de ebro se na ebesi ehwe yaso ne yie ne enkofa aso ho yare bia na bema yaso esi no hia odriefo abnadepa ukwada enwumre no nso kopem no nkono enkomo no ye to aso se sofo ase agina konwa biom efi abo enso agi na konwa biom sofo ye call break ikra nkofo mo hwe yo masane message nyina say omojo mo 10,000 e dia mama mi also say 7,000 ebusuafo ne bae no mo say kasan no mo bo wo eyie no ho a oti bi de ma wo mo ba o chewo enye se me ofie na ebusuafo no bae okay
abusua ni hia wo mu fi ena on be frame baby ayeye ye be ye no baby a ne be ye okay ndem ko ya na maami nso na ono kra na oso ma ndem kra me ko obi se da bi asemu emu enu asofo no be siesie ena ade a chia wo panimfo nyina ma abusua pani wo mo ba bi nyina ba nti asem de ba wo se wo hwe na isisi ena maami nso wo nyina be hia wo mo abusua fie ho nti wo me hia abusua fie no wo mbusa me die anyumre no niema yi nyina ma me gina adwom ho me gina adwom ho ekirikirim gina adwom ho kirikirim ena omo wiye no abusuafo no so ebusa obi aka ma papa na me fa nso ne akola no no se bi ombusa no omo baby omo nyina akra na papa akra na oni ye mami ba ne nyame omo nyina ofi ho okay obia ofi ho papa o bokina no oka o buy Christabel be ma na oni ne wo ye ne busuafo omo baby omo bebuka omo 2 million babo nsa na omo de abaje 30 million omo nyina baby enti omo wie ye no ena abusuapani no we sister ba ko e friend ye dufi enti wono kura na wono enam se o media me no basic asem de me dumi nko because say mo hia mo busuafi ena mo ka masem a enya de a eye masem yemre ne ya so ntimi se obonite enti wana abusuapani na ma akrament frame busam se scan no we ofi am nko fam na so oni fi scan e wa enti wana che se minti menyenu dwom ntimi me ne ko we ma me ba ko dem na me scan se scan eni ana be scan e ma no na you saying enti apart from 21 million uti 71 million na uti free ma se scan aka ni nyam dem o de o nkontabuo mu de scan na 7120 ena e kana ya list wa haya utuatua ni nyina so na 2150 enti sign na odi ma wo mo me pesa wo kame me so me bo wa ha hwe enti pesa wo kasa wo na na se wa ye cashier wo handle scan no enti pesa ye hu so we de ye nyina 4970 ene kai na me ma abusua odi ma abusua hwan ya o mo abusua pani na me o ma me ne ko dem na me ene oje abusua panyin ne je okay panyin ne ye bo jisika me jimsiko me jimi 105 enti o ma me man na free akra ba mo fa kokko ene frame se me face can ma me woni mi pakro ono unim no champagne be na jisika mus clement wona ne ko chai no mo di musa 30 million no de ba baba e ma me na papa na o describe no ma me e cha baby ote no oni no unia no nti ona jisika no wono na frame se on frame se me face can emre wo e na oje ye e na o frame ma me o frame clement se kuma kura no o frame clement se me ne nko na e to de sa 4970 edema maami nwe edema enti ska bi enu wo biem once the so from my friend wo say 105 say ya kula wa ye no ho yi o na bema na oni maami ba Christabel so for me ba bema na oni Christabel enyi sen ye no ne busuanfo no mate se so sign mo so 3000 so mo de 3000 bi ba me ba cho de wo mo ne se ye buka ni nyina no ko ye 90 million ede na ye 90 million aye no ho ka aye no ho ye tie meba se no check aye no ho ka nyina meba before mo ba ba ye aye no mo ka se mo di se ni na obo na mo nya se e ka aye no ho ka ba ye 9000 da na se mo ye aye ni wie aye na mo se se ka no na ka ni ye 9000 mo ye aye ni wie aye no mo se se ka mo abo na ye 9000 e na mo nya 7120 ene ye ti free mo okay ye be na mo ye bo kanente ye ti free mo no na akwala no eti 8 million akra benia de oni maami ba wo ye no de oni maami ba no wo ye no o sign di 800 Ghana cedis se oti eka no oti mu 800 okay ye no mabuka na omo wo fa no abusuapani no e fa de aka no musuofu no ye nyina ya ho bia wo di mi ba no wan sidi na oti ye enti no mo no omo je ya omo yi akwala 22 million no edema no akraben ai
de o fa maami ba yo no ni na awo na akra na free mu no kumi ba no omo sign G 2200 ono omo so the 30 million e ba e or the 3000 by say fancy akra no ye fanye yi mo fanye yi ono the 30 ba no omo so the 30 and omo sign G 2000 and on when na je ye be ma no nipa be na je be ma no hu nipa be na je be ma no ba wona na busuafo nyina ne ba e and omo hwa nyame nim na omo G 2200 no ko ye enti me and omo je ye ena omo ofa no a ayi okopa abusua no ba ye no enso eti ni sika na wo mu no aha wono so nti ne tete de wo mu omo de norm say 64 million ente say de odi esika bie no ente me de 1 cedi credit ya sabusua fambo kan ente afiabo so for Matthew say esika bie ni ho be ma no ba no wo ye ne busua fo ni mu 2200 me pam show me ko okro no so kro be so titirifu ho na akola no abusuafo na me ko tu wo manim se maame no se ko chichit kan nipa nya omobo ma ai me ko o abusuapani nso ho no man 1.5 na ko fra abusuapani na mfro mo se ko chichit kan maame no sisika no ro me be bre mi so me so de ayama wan se kama ye nyina awo ho ye busa wo ka me huska no se ye busa ne ka dabi o baba ya tira mani wa ye tinasia so for am bon it is scanning the amount for money who says scanning you me I don't want what to make to check it scan and no we na dey na one na anopa dia no kra na wo ka no anopa dia no kra na mi gina mo gigi ye no ene enya na bia na dia die ti na akonya musika bia ni me fa sa anopa no kra nya tati bia na o dia die si wa ya kata so ene so benya 50 something sabe bia me gina ka bia mo o musika bia ni o mo no gabi abusiano ma kasa abusiano kasa abusiano na o mo baaye e na o mo frɛ me e na o so no maame emra na mo ntena se na asɛm na mo ka no be kyerɛkyerɛm na me pacho asɛm no de ya kyerɛma na me pɛsɛ e na o se abusiano mo tena ase o mo tena ase no Oma ka say be mana ono ni oba we kra ne ba ya ko fam sika ma me ade be sisa wi ko efi abo ma me nkasa kra bi me hear me sika ya be fast so dey 71 million yo say 5 million yo me hear me sika kwa ya be fa free me dem wo be kan ya de ko kwacha me busuafo wo hu obi a mi wo fa me be ku me baba ya say be ma ni di ko nim kira obe ku me wura ba wo sa 22 million on baba tell me 2 million and sell 2 million on the buy and I me man ko fa ba boa no aboa me jimi sika yes am no be chie me wu atwa me ba na wasa ma me to nyame wo ko mi me kun me si ni hia me aha we the police 40 me wo kun na obeku ni de obeku wa kwa ba so obeku mi am ko ka me ba na ho kwa ko be fa o de 71 million me hia me 71 na ba ma na o no ba no wo ye no say o nana no ma me fa nko omo re akra no ba na watchini won see what that and then yes wa frame me and say o to nkura adura de so nkura num say ne body wa frame me and say ne body to beto ba ko pe ni wu no wa se na o ye friend say say fa ne boache boache ma ho boache hello boache wo ye I'm not going to yo boko unim Christabel that time okay yo time now Christabel e free mo no ebusua no eye wo ebusua no e de na mo to na mo tu ye e fa Christabel na yie no ho hyehyɛ ye nyina de na mo ye Obato na me buka fo na me me mo o de bo mo wona mo tu kakra na mo tu ya mo mo tu kakra enti na mo bia fo na ba ho mo one day ni ko sia wo ni na ru tia fo no mo ana ne bra no ko ba ko a chere ko ni no am di system ni no we enti en te ni ana mo tin te ni na mo na me na ba ko e ka te wa fa ba ni ti obi chia na mbi te ko e ana mo bi te ti ba ye ni ko buka no na se ka ta be ti abro ti ko abro so na ka ta be ti kata 16 so ya battery ene ti million e ka e do no
nti omoyo no mo na nka chen so stop but no ba ba no mo ti 13 ma mo ti 13 ma no de ba no ma no mo ti mo yi tin na ka 22 mo ti tin na ka 20 nti no o ma ti bi enti una no eje sa 2200 na mo de be boa ye na oje de koi 220 ndo oje ye yo na enu achi no wan kasa as papa no mo no wabusu etu na ma akose nyinsen no mumie na mokoye ma ade na nyinsen aba ena akra no efrim motu na ma ba maami ena so ono so na busu ya beka se ye ba na waka achi no ekwan ben na ye fa so ni ahwe no na ebia 2000 na ye je ye no kra monje na mo fa hwa akra no motu sa na mo no Actually, the two na o mu ko ban de nyai pe kita ni nyai na ba ta no bi ta ko han yo ya pa no ma no ni bi ya so de ko ma de ko bi bi wo ni bi no pe ya so de ko bibia se but mo friend sister na akra no wo no ho ne mama because the sister na ka no so different crowd from the also catch ye ya mami ena mesewia eyie ne no won sensementi no ode ne nana ma na chiriba ono ena akra no wo no wonti epese ono betena ase na eniama o say ode abeba no ondi adanse ne nyina ye nte ewo yasomu enti daban ne da okohwe oba nanim o Saturday no ko no Saturday no ko one hwan na ko ho o me friend ba ko no ko na me to akwa do mu o to akra ene den Ninsio but mobusia fa nkasa de mo nhyeda ye ni ade nyina wie mo nhyeda nko ebusua ne na so se bia de abanie kwan be na mo befa so mo behwe bi ene de sa de mo nyeye yini ndani buka ni no mo pa da yi no fa pa so bia ka afra ha me be se bi sa se ye ni ade ni nyina wie ye no wan kasa ne webusia fo nhyeda ntoa na mo nko maami ho ekoka se ye nyina ni akoya ade na ye de hye free mu enti ye nana waba no ekwan be na mo befa so mo beboa mebusua na hwe no ana ma esa ade no atode monye sa hold on obapa unia ni ewewu ona odi na chi na sene na nsam na ekoni ade ri nyina baby boy no ho na owo enti ukuna na wase na wo phone no so no o se o hwe no o ta akra no ho ni ama de ba mesrew kankan na ye hu se boy no o ye na sede last 2 weeks Wednesday and on oh your friend say one body cra bebe na fa me mommy to aso no na de nan miensa konko miensa eno kra before that no aba wo say o mato bi asi wonti akoda bia ne san me friend sa na onfa ti ama me bufuye ti echira me sister bona mkan say boy na de na wo ye no mani nje ho ana me sister kwa ho to no ne nana e de bai Wednesday anopa be 9 mu ho so omo de bai o de diaper mienu ka ho diaper mienu to say pack ni 2 okay yeso kakra pack ni 2 ana o de nan konko miensa ana o de viva enketwa 3 ka ho viva ne ye den ya omo washing powder enketwa miensa na o de samana for de di na o de samariam ketwa bako e ka ho na maame no obai de na megu of ntima hwe nanim efiti on wa ma ho bion kopin Wednesday last week Wednesday no friend say otu kwan ne phone no ese wo ira me na me to akwaje mi sister ho no ma nkasa am ne ka ne wo konti Saturday no me kokrom na friend say me wo fie na before that ma kan say akwa ne be here duro okay Abidek Great Porter ne 76 ya ne de man kra no musu asa na aboa wo ono ka chere so nim say yato mato ye ato no o kan say onim say asole for ne bae no omo de naduane ba na se nam se nya asole for ne na ebehwe oba no asole for be ya Christabel na sorry for enti Saturday no friend me say oba na duro no akobu say se Abidek ne ye 70 using 1.7 and I'm so almost say bia na ebo no ebe wa from ye wo country bia na ne die and ti me ba na say wo de aba ene a rake medium ba ko pese pack na say bottle ba ko ti me ba na ma me say o de aba nti e no friend me eno say obeba ho no ti wa nti me ama na no pe friend me say duro no me hia ni nyina na me say me hia ni na fi say be boa akra no o so drugstore nti edro no mu je na me say do hwe obetimi say 76 so Great Porter no de beba
Nini na bebo nti dia ibe no se eba. Na me sika be di money na 90 cedis. Say, 90 cedis. 90 Ghana cedis. Me free hospital ba Monday no. Na me fine me ba na say no. Na me ko brand ka so be 100 cedis. Na me ni kan na o say 80. Na o ma me 40. Enti ni week we do na me senior. Na ma me 50 cedis. Ni sika be di me wa ya 90 cedis. Yo. Yeah, that's papa but mommy ono na sa bread ye o hwe akra na waka echi ni san se na onanana nkasa ni aye ne tototo nti o de ne koma ni nua kuma se ono na enhwe no enti boache ya be na wo ni wabusuafo be kwa kwa se konwa na mahwe kwa ya be so a mo be hwe oba no ona na only the call ho kwada na say me menda no aha ti say what me ni ma brase etu na ma wase akobie na wo kwaya wo radio bi ma radio ni nkofom yes na wo kwaya mo be fa so a mo be hwa oba no wo okay because sebio 60 years now what they say 22 only Crystal trip na Crystal lady say but us anyway mbisa so say sabre what to be so pa 60 years here na me ko report cracked Mitchell for defilement and I will say enti o de ye no ni asem kese bebre de yan say o be hwa oba no so ati ase na mo say de obusia from 2200 no mo je ye no ka twa mo say omo sai fambra ne fa hwa oba no omo sai fambra ne fa hwa oba no enti e fa boachi ensia na ye ne ma me enwie say wo so wo je oden kana ya 105 kana suffer say 71 timi hiam 71 ojo 7000 na say 7000 yes be ma na busuafo agibi ne de ma so ko cheche na we busuafo so agibi ne na so ko cheche wan ka so on cheske bia so ko ma frɛ so babo so so ye busuani mu nyina mo ti busuani temantamo na babo a me a na me asema to me se wasa afamachi ene Clement akwa ewulu akwa cheska ne dia hiam 71 Clement no ye busuani ai me ma me enua ba onu yo enti yesramo enche bia ye beko commercial break ye ba mabedwafo no ebejo makonwa na enkomo yi bebi a ye betwa afa no ye twa afa ne ahwe kwan a asomdwe ebeba fie na tro number si eto 0243 114497 0243 114497 and 03224 98035 ye twa ye ho enche bia ye beko commercial break na ya bedwafo era Peggy ena oba ya brefo omo so agioma konwa na ensemi bebi a wo se ye twafa no ye twa e dia fa na wabusuafo no ma mba ye na e de no mbaji eye sika usuani bia siase mene me manketu ene me maame asa usuani bia ma se froni ye den sapro yes bia ma so fina beta misika akoma wo oyo omo bo ne pa se ni pa ba ti ebenya sika ti wonko no beji family yo pato ye twa ye ho ye beba sese ya sema mienu pe ye ba na monso mo be frɛ no ma kire madwen ye ba sese ya mido oni afama na mema nsuo no me pato mo ma nsuo mo ma ne nsuo ne no frankly the truth nsuo de ye asem na ya but me so obi ante wasem no so a emfa so obi amba so se oba ha why nti kasa ne nti e bone kura nana busome na baba ya Crystal na 16 years na work and then kwa agogo ni no pressure no free man at 11 o'clock I no pressure na ma 3 o'clock no free man at 11 o'clock neta I'm so many die why different body ni beto to me ko pekai fane ko mo tsel ame ma me ba be ma ko ko an e ko pe test li bai na me transfer band me to me na so na e de ko pram so mo tsel e ko pram so mo tsel na
omu yi na won to no da ma chema ni so omu yi bi a wakoko no so woni atra fese fam na wonu so de en kofie fam se me nkomeda ho bi ase ma me kofie ade achia tie akono kra san ka agogofo ne mai pepa e kire se wa be wo ho ma amaye ni ko tua aka bi aduro bi ka na bla na se mo ne receipt ya mo san fa body ne nko so ni boto mi o pepa bi si ni ko tua aka na wa anti je am de ma mo hwe so mo try na kwa no so mo sa wa kai na se mi nua ba ko nta fo sa mo nyine su mo try mai ko so aja e bo dam yi bia na jam de ma re wo e ba me bo to so mi no ne kunti ago to station ase ma ma won ko se bia beda ana ni am ne memai yesu bia ma de achi na na pa di kan gum se be kofi ni ade amane akoba abusuafo samba na kwa ho so wa ama itama me fa se bia kai kodru se bia de pa choto aso na dom ekumi fie no anya dom ketwa sa na dwono kora wu ye no obote se wo ti di kura fa ka ba go so mo be hesa ya fa to mba ene ekomoche nyaja eni petra mu chi aya ne se mehwe ase ne masole ya se masole oba tan ka fra nyaja o mo to mi fu bia enkope nsu dware mi dware na esa akola no o ja akola ketwa nso ya se me kohwe maybe awoda poster no quality the poster no okay aja kafra Mama Jeffrey aba me so abusuafo makoye me ade makwa se ma chara ba ade se me fa pepe mama oni ko se mko ba me de ase ba ko se mu wi atutuntutu ye wi ya ade ya beti am ye yifu na abusuafo ti busuafo de ye ni fia ye musuafo fia ma se setenti ni nyina abegu fia bitimu na me se setenti ni ko gu fi chire se nyare kuma zezika fo kura we lord down ya na da wo mo se me ni fia me ni funu be ko ma nyare vijire kura me di besiwo wo fango yifru na wasa tot ye wi a oba ya brefo so ebetna se asana ya ma yen college no so abem emre na ka 20 minutes ye che ama yetimi ewie bibia era yes o wadwen kire wo mo se pa de at a point na me ho so sa we hu oh yes me wo se ye hwe nsu kakra gu so se die enti papa so for suja na ko hwenkwen okoboai asem ni fie wakofa asem aba eno first on be okọ hokoye den wo se fa babu nu omo abusua de na bi le ka wa chiri eye sa pepepe na wo se nka ye no sa nwumre na omo ba hia mu ama me se ye den ya wakoto na atwe na wie na mo bet na ase dem ma mo kan ye se na ye 1 cedi se ye 2 cedi se ye 100 million se ye 1 billion ma me wadaroma ye wi anopa na bibia no eni jiwusika na me komi fie en san fasika ne nkoda wo diska nkoda wo fie ye dai wo gina maame ne denti maame ne ho san prempre no nya ba bi fasika ne nhye wo disika ne ko fie ehwo na di asem ne nyina aba ehwo na di asem ne nyina aba wo ko fa asem kakraka we yaba ama asem na ye bibia ho no hwe se hwe nsem pa wo ka hwe nsem maame yi ka wo ho se ye bo pa se be fa ne basika bla na eyiye be ba na nipa be ba na den den dia wo yesi asama danse ni ho a ye twa wo ba bi de ya danse sa wo de won sa kokan wa fa nsan kokan ni nyina yesi akowie wo se wo na wo de won sa kan sika no e kokan ye wo kan sika no so se 70 something million wo wie yo de akofi akoda ba akofu akohu danse fo ne wan se wo danse ni pa wa asemi mu ene wan maami abrewa isi no wo ho wo so 105 efia boa so no wo ho 105 se wo so 70 something million wonku a wugina kwantan kro ese wo dance ni ye nyankopon se sie ye gina so nyankopon ti me defend o age da bi ti papa wo ye mistake obi ade bedi ho a ye mfa nkoda
asem ni fia ko fa asem abefie en buache no akra ne papa no buache no sabi wonnimu nyansa ba akokora wonnimu nyansa ba akokora 22 years wonsa bema watimi akwato pade wonsa 22 years wonnimu nyansa ba akokora panini foto money dem wonnimu nyansa wakwa nyimo biba akra 16 years e kwa woso wakowu asem nye wareho asem nye wahomete o kwatam ensuo ba akọ na wo sister ni jinsuo ni china ni so say me baba ya kama jinsuo ndi achin imagine somebody so left and right kra abotre wo jinsuo ba akọ simani so bra kra no wa ya didi atem wo didi abaya ne maame ne nabusuafo nyina atem sabi wo ye chimifo papa wonimu nyansa nabusuafo na omoji iska no so yenko na me ne wonwie na akra na ne mpanyifo ne de ade 2200 no empanyifo ne akra ke 22 years na jimi a nya jimi fo na wo jimi fo obu mu nyansa abotre sasi kana ni sen komoje akra ba yin ntina ni sen komoje ska no okay na wo di nsuo ba akwa tua won sa no sa me de be hye me ba sister na wo hwe akra mami ni tirim ka me de be chichi woni so center yo na ko be kwa medase abotre why what's so be ade fefe be ni mu yo ajo akra na yenko e fa your college no Aunty Bea medase na almost e kan yes 90 million musuo funu no ena 90 million ena ye funu papa de anka me hunu kan ka beba akora muso ye musuo funu na ba ne se na kan ko 90 million de ye no ho bibia e de na mo de ye ya Aunty Bea ye wada busuo mo ntimi amma ena efia danka mo mechia mo de hye nanka mo nsan ko bebi am ko mo firi baaye ensan fata kwa se o mo besi akonya na mo hwehwe de sika no pewe no ho na ma baba beteteka e de ni nyona no e ye de nkodi woni de de ye na baba bedi se ye wada na ye sie mo wo fa se mo na no se Aunty Bea se busuo na ntimi am no wo sa da na o mo bedi fia da na nsam fata se enkomesi nkonwa mpo afre bra yi se wonya de wo mra ni embuka be me ma membra ne so wofa waya ade ugile mu se wofa esie wofa ase efise bra na wofa ase ni wuye no na wunua ba na ni aye ne ntotontoto wuya ade papa na de wanya ade ne se wo se 100 million je fatu honum e wono beto atwe no be ne dan yo Aunty Bea ntemfa ono almost 100 wo se 7000 se na ye 7000 ampa Aunty Bea jiusika o dem o kwa ba fa so o de beto no se ma mi se ne ba ne wo ne ye ne ya na ni eye ne ye na ntimi kura sika e ho de ntemfa ho ti se o ni ko fie o aso se na ye 70 se de wo ka no ana se ye 100 million no obi ani wonom me ntimi fa nto so se sika no wadi because na me ni wonom Aunty Bea me yanka me fa nya futuo me se sa asem si a sinkete wo se sika ye nipa nkwa sanka ma me no ba no kwa kokosie na wie na de bie na aka tiwani na dizika toy tiwani naji usika wo ya ma bank so mfa nko e na oba ye Aunty Bea obeka story a kire wo no me se de bia me kam so obi de me ka 300 series me fa ka kokofo de ko ji me sika because na me yes ka no Aunty Bea se ma me o ma na ni da ho no ma ana ne nwia no no mo ho no ne ma no na wo se ko mo bo ma me no mo jo musika ye de e de to no papa wanya bank me da se adro e no de akọ ba de ka story a chem ti sa no ne de wo se 70 Aunty Bea o men dai 114497 0322498035 oba ya brefo enso eba ba che na dwen ewo asemi ho mo amutie ye na mo hwe ye enso ye fa college be 5b na ye de ye njumedie ni nyina abawie abaya fefefefefefe young girl Christabel o say 16 years oba Aunty Bea asemi makoma nyina ye me ya to the extent say ebra akwala efiri mu no mimisa minua sofo yi okọ ma kire hobi wanko mo kire hobi wani maame na chi ebra maame ne ko sekete e wo mo kire nani ma osu ai gine ba no akwakosi wa bra busua ne se oye musuo ba no sofo yi no oho eti se ka sofo yi di maame achi and run about a wo konyina ko ne ne nam ene sikasem ba ya wo somu a e ka member sofo congratulations wanye na ye den ne sikasam de wo kosomu na isa mudofuno no ese maame no even funu no kwa na busua na po eti wo kura wo simu sen a so wo ko na wo kwase wo na wo ko diska no na wo ko che me ne wo anka sika no ka me nsom because wo ani maame na chi maame na homa che a wo te mo kire wo su no
wan ko bi etikadi kwa se wo basic asam no ho awse ka maame wo ma me kwan se me nsom wo ka wo check wie ya so wo bia wo so bia no wo gya him ni sua na ni mo no wo gya ehima na wo gya kasa enti menye hwe se ka sika na ba bedi maame no wa maame be kuku sika na to atwene eti so for me blame no okay maame ne kasa oni abusua na ye wa na me ne maame ne ya adwene e kwa ba so na wo se akola ne papa no agwaya na wawu no be ma no ne wo ye no ene na wutimi dani ska ma wo mo so wo nye ebusua 2002 so wo de ma wo mo ti wo dwene ne ba na wo gya no ho no akola ketu akwochi okoba no mu fo wo anya bi anom asofo eti se ka ye wo baba si ko be pene ama obi dani ska na ma wo obi ono baba ba nyima akola na wuo be ma no onye nko awo abusuafo no so no wo matimi ehunu nyansa aso sikanim adani ye ni ko o ma anwena akola ketu ano e wase sofo no kwa bi oto this caneba wa cherry o wan he ne wo cheche no won ani ba bi esika no ko ye it's a maame ka so wo gini sika Aunty Bea me maame me tie nyina no makoma ye me ya no wo e wase so ya mo doso e wase wo tue sika no na oba na busuafo no so e na yemfa be oba na busuafo no wo mo ye busuafo wo mo nyini ni pa ho eti seka ye wo mo nsuru mu ba ko mbeka so ye musuo ba maami waji no nko a eno no nko a I walk alone woni be ma wodi nachi eti say ye den ena mo mutimi se mo ni sofo ni hia se e kaskasa na baaye no mo susu giska ni bi eti abusuafo na me kwa na me no mo ni asem because o ma ma yie na se kwa ya fo so diska na ko ma abusuafo no o so mo na de chief ya da no mo be nkonwa so mo be buka o mo be buka no mo ni maame na ye yie no e ko mo pa mo maame de ko tena fichire amango asana maame ko pa tent edi see eti ka wu momo no e no so wunim bible mu no wo back maame no wo ma maame na koma to ne yem na ni kwa sa woni abusua no kwa sinkonya se abusua no kwa sinkonya eti ska na e ka sa ne bible e so ka wo ye maame ni eti aka se o se Christabel sorry for this sie abusua no ntem ansa no ye no ene se ska ne se maame si wo je kwa be se so fo be ya enya ska ne ama no wow yo me pa cha ye callers 5 minutes na ye wie program no good afternoon Good afternoon. 1937 intensive pa yo wo ye de Oba dia da uma. Amwe. Yesu adom yenko. Nam pa chewo. Talk no kan je no mana. Owari ni maame ni papa wari ebusuya ni. Na papa wari ni busuya ni na ya. Mma na ndo mu ye. Ya bi sika na da kwata ke ye ni kwansiri kwa. Ide mma ni sika no. Akoma wo mi say 100 you. Say 70. Say media the American ni say. Be ma no. That's no. Akwa bia so. Aunty Bea even yago. Yeah, that's 1937 intensive. Good afternoon. Good afternoon, Aunty Bea. Yo, udi baby akasefi. Very manaya mekapekwa santima mponi. Yo nana yeti o. Aunty Bea adi asofu ya yidi na jina okra mentiasi. Okra 70 mobo. Aunty na oba tan akwa no ama akwa no bidi o maame ho. Nti be bua na yi ana de obe ni. Emi ya pa maame ni de ngani sikama no. Na de emi ya kwa ni abamu ano. Awo ni ni yi no. Sai sika no mu yi ni sai timi sai di sika no ko. Obema na busuya no so anya de. Ye da nana. Good afternoon. Afternoon. Yo, oba pa udi. Rabi wo ye. Jami ado Aunty Bea na nso. Yesu adom yenso ho ye pa Rabi yenko. E papa so for no anya de. Wani abusuya mi na aye baako. Eno mpeso mu maame ni kalabini. Enti otunu mi kan ya sika no. Obetua mama no so de ama wo mu so nta ma wo mu. Maame ni ba di sika no. So onkope Rabi ye da se papa. Good afternoon. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon, Aunty Bea. Boko there. Boko. You. Udi baby akasefi. Udi James me kasafi du nkwa no fe. Yo James etie o. Lesa papa so fone de. Lesa mo hwe na onfa sika na mama me no. Papa so for samato. Yo. Ko tabi ayo ni de wa anya de. Ebusia mo mpe kun de sika ba de amofe. Mo hwe na ma so fo no pa ko bi o pa so sika na ko ye. Onfa na onfa sika na mla. Yo. Me da wan se. Yo James here that's good afternoon. Good afternoon.
Yo, udi baby akasefi. Maybe smart. I say a big man. Yo, smart yet you. What the master man. They say, we can say to the kakra. Okay. They say, corporate women, as something called, and fear dream, and castle ye. Yamuye, what Ghana, papa, young Kupon Shiramu. Amen. Maybe at the end say, Tadieto, Ubiani Sana, Ayan and Yan, I would say, what the arm and also for Namika Nakuma, what in a bit, and you know, at Yamani. Let me take your part of me and say, that wasn't car. What the 2 men say, somebody, I will be difficult to buy. As much as it's a yeah, from home, and son of our payment. A son of our payments. What money, no, yes, payment now. It's only any car would be anyone out for the any money, yeah, good afternoon. Hello? Yes, good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby Akasefi. Maybe I'm make a coffee ada. Yo, am I you? Also for me wanya dia kwa and you want this coming thing. Yo, yeda siama wanya dia yenji nisika efama no. Good afternoon. Hello, good afternoon. Afternoon. Yo, Udi baby Akasefi. Kewa chimekase free seria. Yo, me too, seria. I want to come away free by ye too. Mama no ma fana abusa fana kwa pasokra. Okay. Na yema say so funu so abig na aye sade no. Mama ni chie sika ma no. Me pacho yo, ye da se. Ope sade no pa, ope sade no. Yo, ye da se, ye be fa collect mienu na ye wie. Went me engina so. Good afternoon. Hello, good afternoon. Went me engina so. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon. Yo, Udi baby Akasefi. Because Akasefi around the okay, you too. Good afternoon. Hello. I was saying no. Isaac, Akasefi around the Yo, Isaac here too. The seven years of my money there. Some I will become a man or we patch out the car some young guy. Hello. Yes, good afternoon. Afternoon. Yo, Udi baby Akasefi. Mbazem the day is in Kasefi Apam. Okay, Dorothy too. Mpato also owns a software in training channel. Cause or see on my girl, the girl now girl now we look cool, or maybe some first channel 2000 yen or the Akoma sky called the Megusa phone into the Mammy 2D. So was a question channel. One year Munji Mamma, I mean on Fajacola. Yo, don't let us say, you have a last caller. Hello, good afternoon. Hello, good afternoon. Yes, last caller, Pacho Yanko. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon, Yetio. My name is Natasha Moya. The same program. Now, soon I'll be the aircraft boarding number software. Counting now, Papa Asa, I'm going to turn this down. Papa Asa. We shall far to Korani Mamma to also for being a share. From Soka Cry Bahua, a family can have somebody going software. And from Sobena software, and Pacho. Okay. Maybe say, oh, from Sobena, who's a software, no, a so some of the software is a phone be show now, your son first scanning blana or dance scanning a mama. Any from some software. Some from Sona, no, be our Casabia, so Eka. Say, many fine Sanko, no, at this basis cano, or Sanko hand you over, Edema, it's in a moment. About in animals, so she and San, so you are serious, Bushana, femininity. I was in the and I see a social Bushana, so many women who are serious, and I'm only not to ask you, and I'm not going to send you to meet. Okay, yeah, that's a papa. Into her and I idea calling session no ABC. Akoma Sam Jumedie, a basso, a Juada copy me fiade bia.
1240 kopim say no miensa ebebo na wetie yen ewo Akoma 87.9 na wahwe yen enso ewo Onia TV so bebi a wohwe yen efibia yesremo Akoma FM ye Kumasi asokwa ye shopping mall no na edi enhwanimu bibi how to said ye na ye maami die na ha na tete na wo hu ba bia ode bekwa for number way 0530 507849 0530 507849 yakai wie sei no ye besi form na yakohwe be bia ye behwe na asumdwe ebeba na ansa na ye be sorry dwumadie no so kra no mayenfa happy birthday shronko happy birthday eso happy birthday gangantwan enfa nkoma owo me aha yefuna me dem buso me nkunu me ame maame Mrs Charlotte Spio Gabra we efri ukunu Mr George Spio Gabra woma George Beatrice Angela Andrews and Robert ena wonana no nyina eni adwem hafo nyina me hu sese on the basket bi abram wase otu a wa mantel no undi aduane ni bi enti happy birthday to Mrs Charlotte Spio Gabra yeda say nyame hira so abram lunch mun kona mun kodi wai de atoso mienu ekọ ede ama maami jo oye midwife ewosunyane wey every wunia ma Michael Ofosu every year or say yema happy birthday and for maami jo oye midwife ewosunyane happy birthday to you and at the atoso miensa ekọ de ama Abigail Asari wey every wunia wadanfo odofo Alex oye ejuma ewo adanse Royal Bank or say yema happy birthday fama nyame enhya mu nyina na onye mo kese papa ha nenen so ye di dwumedie ni nyina ebesi production team members no Nanabila Kantanka Spatus Kojo Sakodie Era Beluchi Peggy Emmanuel Kwame Vadi Nanaya omu nyina aka ho ene hyehye dwumedie na ye de bro menso midin ede Beatrice Spio Gabra obetimi afrɛ me Aunty Bea me sorry na ye de Akoma Sports na Onua Agrofie ede eba enyi we fidie no emfiri anyame yadoma echina so case bi so hye ho ye de ba nti monkoso ntie ye na monhwe ye da mo nyina amase